Yamama Kwabo, Akwaba, the back of 87.9 FM, and eye fiada ene ye bo ja ye ha yabani aba nyamede yakwadwo da brada wukuada yawada ene ye fiada enu ntino baby bia wo bia na waka me ho me anakoto ni mabosome ne de to so aduono enson 27th May wahunu so wadwem Akoma FM wadwem boni nti wahunu sa won koso boni a ewo wakoma mu nti de wode won sabe so bia no won se na sei wo ye adwuma pa ene adwumaden akasa de wo ye bi baron se nyame enhyira wo eye boni a wo wakoma mu nti ya wadwem boni a wo ma wunu a woni ne wadwumam woni ne wabro no so woni ne wa asore adwumboni a wo ma wonu no enu ntina wontumi enkonkan ewo abrabomu no Akoma FM ya wonu no wonyo no ho adwumboni o ono na koma mu ye free ti de ne nsa besom bia na yeye wonya nsua sabe nyansa hunu se menu ye de ode ne nsa besom bia yeye me de misomu ana age agu nti menko bisa ne secret na won kan kyerɛw na ade ne nam na wotu no nuro na wo sɛ no wan hwa ebe backfire na asanya ba wo awoso dwene papa enti sa nyame on hyirawo wonu no to fosu kura o de chef atano onso ko boutique no akoyi atade na boarding 50 million atade na show na Akoma FM wadwen boni e wo wutiri mu ntia dwene papa na nyame nhyira won sa no adwuma na enye kese nyame nhyira papa enu ti sabre bomode na eka me ho na yemfa akoma mu nsam dwumadie no emro menua bema aduana ba wode atoso fans of akoma mu nsam was time maso monhye Maa Akos great family wode atoso was time maso fans of akoma mu nsam wode atoso was time waso enu ti bomode na won so hwe bi na wo woneti kɔ na hye sa papa penso na menua ba Akoma FM to happy home platform na so was a time maso enu ntimonhye charity foundation da so na chese makoso a na mahye ede amaye Niki Pizza fan club ya de atoso enu nti na ehon so wabomode a na wahye ede amaye YouTube mo amwo so no subscribe page no ede amaye na wami adoma no so bre no so a ubenya notification no na chese won so watumi ahye ama afoforo so atumi anya bi ahye na wode etu ho fo ewo abrabo yi emo na oman no mu adwo na fe atumi aye better place e dia ma me ene wo a ye Akoma FM yati mu ahono eni ba bia ko akua na meboa ye ni ba bia ko ye wa heya me ma sintia wase na wo ma na me se ma sintia to wo bo ase wo so de me be kan minim sa de obeka no ma si na me sha wase Margaret Amponsa gina so wase Akosua na Akoma crew we do appreciate you guys pa against bedantem against bedantem ampa ye nyame adwuma no kwasam Ruth Japan was another blessed day Ajua money one was please greeting to Mama Akoma FM abedwafo ni nyina wo hwe ye nyame hiraw adom ade pagina so Eunice Ando ejina so aye Abigail wajina so Kwame Ajeman wono so ejina so Owusu Samuel Kunedu Sakina John Salam Yaw Labiji was thank God this Friday Queen Nabella F Mula ono so jina so na fe so edin do Maxwell Fisco Lilas ono ewo so bi menua babra gen Arita Bonzi Matodo Wusu Ansa Kunedu Sakina Akwasi Beremenya na Fred Akoma FM panifo din mabon sa no wono so ejina so na chese Facebook ho ena ye fiado enu ntimonye action na chese mo share maye Dokas Obona Jagri Sami Jagri so Doris Mensa Gifty Akomia Joyce Adane ena Margaret Kunedu Joyce aye Abigail
One so Romeo Ray Eduhine Wahima Castle and Afe Agnes Donko and Yanama Rosumo Wamoso Eja so YouTube now also Mabomodia said my first story Piwak Natural Health and Afe Grofa Akoma FM and Assassin or Type 1 Radio Modern Ghana USA Wama BMO Big Love Radio it was Spain Woman so a BMO BHB and OPD Radio GH UK and also one may BMO Padiamu at the Information Center could Fetia and also a BMO and Yatumo. Young Konyani a Quiata and Quadincomo. Wouldn't you Quiata? Bachan And I don't know. Met the Patricia Jamfua Patricia Freehin and a buy. Pacho Mifra Promas. A promise. Okay, Patricia. Mama Akoma FM Mama Pacho mene mi kunu na wo ho no onye me ho ade ade o hia me wo adwaase na o de pasam to manim na me sa ade ne o nko hu me maame nti o de se yo ba maame ho no na aja o do fofra ma hu ne de me ne ka bom na nti ni ati adwaase na o hawo wo ho no na o ka sa ne sa ade edan a ono ne tim no memra me nkotena ena mama me sesa me ma na me batna apromise nti yetete ho ana eja ye funbon ye ba ye nyinsen ba ye na me ka chen se nyinsen ya ba eno kwa na o ka se me nkoyimu ena me se me tie adwama mo minsen nyinsen tunu ena me de ye wo ho ana me ko ma me o se me kwa akwo na me ko wo ye ti me ko wo ye na obehwe me na o ka chere me se opeso obeya akra me ho ade ni oto akra ne din na msuyu nti mama wa ma oba na ka chem se sika o kwaje dia beya me ho ade no ne nsa ankanti wosere me obeye nti minya abotre na msuyu ti me wo ho a me che wo ma me ho na ofrem na ka chem se onya obi nko nsuo ma no ne nyama so ye fia onya obi nsi nti osere me memra na me boa no nyesa ne ho ba kire no na me ye dan kwa na me se me nko ti me ye na me sesa me nyema na me sa bae me bae mama ye tete ho a ya wo ba ko ye tete ho a na nyinsa foforo ye frubon ne nyinsa foforo sa bae nyinsa foforo sa bae no still o se me nkoyi na me se me yi se me ne nyema mo nka nchem se me nkoyi na me yi enye wo ho anti dako ye me dae me nya ne ye na me fa adwojo ena me mama aso ho na mka kire masin say anti me fa adwojo no o fa adwojo say Akoma obi FM a onyare nso na o fa adwojo nti na boy no ni oni ho okoye adwuma o baabi na ye kra na ma ne ba ne mama ye kra na na obaaye to obaaye e kwada ade a chire mi na mi ntimi nsore no suoku a cheme e fa me fa e ma mani nyina fly a promise de obi ani masama na mekan mama me kasa boy na nhweme a ende mi nyini boni aye da wo hwe me ba bia betise dro ho bia no ode me ko no ahwe me nti me kan me wontam se hwa boy ya hwe me mi nyini boni aye da me na amati ko so man da ena o hwe me anti alaji ni ka kire me se eye suro kunti no tambia o me nyasa mi twahwe a me bubu aka akonyam na enyo baby ameko bia me dwale o me ko toilet o me sha tale o boy ya na de ehye me adura me sere nyina ono a Ojai na djuma betre fie ni okwa adwuma nso o de adura ni sra me edwale me wie ansa na wagya me ho no okọ no me maame nti yes an okra me maame na maame so bae na nti me wie me Troku ni ya se ekofom na mitimi sole ye na menante ye ti awoka me ne de me call global hospital no omukọ fight ya anye ye nyom ka se de ya le na si aye me no this omugbo akire ma omode me call edwoso ti edru edwoso no omse doctor ni ho na omsa agbo achi nti living waters ni ekoye me operation doctor no se ma wo de na ye mre ti o kasa me nchima mewu na ye me operation ye yi akwara no ene mama ye me operation ye yi akwara no tuatua ho bibia na tuatua bonidi me pa cha ya o Philip o tuatua ho ka ye bibia na ye yi me de me ba afie ene akonhoma de ne da nyina na no onya bi enso so
na me maame ben minti se me bra wa abrochire osandiska na maame de anu aduane ne nyina yadi mama yetete hwa me kuri kwa adwuma ebi ha 9 7 10 oba na mkoka ose adwuma no mama ntem na msiyo ti mama dan no ho dem me ototais o twa blog ne light or wire light nbi ti dan no ho na me wo dem e na boy bi ba fi on na ni nua ba so on o ka kire nse o bra ni me yiri di agro bi a mempe enti no ka mun kasa nkyere nya ta mekuna to atwene hwan bra no mini kunu no ni nua ba na boy no be bo ni nua ba na mane ti na me wo dem na ni nua ba no kasa mu nti me wo dem ti mi kunu ba na mse bra ya boy bi aba ha se wo se obi ne yiri di agoboni na me kura nam ka asa ye onua keto onua ka akire no na bra ya ye hwan ya o se akua me ka asema kire na mse yo nti ya tiwa no se akua e ya adwo na odega na akire me se na damfo e ya adwo na prince se me mpana no nti oka enya me hwe no na mse bra ya se woni obi di agro na se ni kunu se won pesa no wa de no atwa so o se akua mate mama mate no na che se wo kunu no ena bema bi ba fie ho se ebe tie wone se wone ne yiri di agobone wo kunu ni wo bi yiri di agobone enti oya na o se na mse tun hu free girl no otu na nkasa no o se mate enti me ba ni sha de me wu na me nya asuro kunu wo sha ana o ka kire girl ni se o meye atadwo bi na o mo ye gusifu ebi ma no enti mama me oba me nim se mi kuna danfo adwoa no mi kuna danfo e ma me kra me ka kire adwoa se woni bra ya wo bibi ya jai na se ni se me mpese me nu se dem sini ni otie ni me nya ho tan me mpesa o sta tan me ni hwe ye na msiyo mama nti dakuru ye da hwa na mi kunya na me ata me sole ya me ni adwoa anyem me sro fa che me ana me to bo se oba no a ni kunu ebetim warning se wo kunu ni wo bibiye wo kunu Philip Ajeman eni ni wo bibiye wo bisa wo kunu a wose oba ne de enye ni bibia one nenyem wo bi yire pacha wo enti o kan ye no ana mse so na ope one nenyem a me de ha me da kurkurada na mama me ko kan na busuafo se me na menye atanye enam saasem hu mo ni obia no me ya ka ofio na be ya busuaso nya because o yo ne makama mama besi de na be na busuafo aka che sa atanye mama me efi se me hu boy na me baaye no me be fa boy na me ne betna promise no mama me kanya no so asema se bia ma ye boni bia me de minim bye me boy no me nenet no omo se me nye me ye prempre me hu asama na me kan prempre enti ye se me nye nsem bia nso ne hu na ye ka ebu ho aye bu na ni chie enti enyi bibia ne ye ka so nye o kan sa no se ata wo a meti akura na blew enya nanim kwa na mse tene bla me na mteti nyanka enti tene bla meti tene ma akama ena mde me ma moso da saasam na okache ma moso ankyere o ma me da enti edidi mo a motwetwe nso ankoso pacha debi debi be manu ahodu no debi mama kofo ate wa bo debi se wu kuna fo wachi ne ba fofora ko obi yere mama debi na anya saade na anya saade wa wura mom de mama sa ebra sa no na me tete ye no de ma ankasa enti o maame obi do bo maame amane na ye ntokwa ewo park so no ne ga ni kogina honum ema obi be bo maame amane na kwa ye ntokwa o park ne so enu ne maame kasa bi se blaya wa fa me woni ma wo suro kwa ye me wasa akwa adwoa na me de me nkasa nti hono na mbe yi atum se o ka kire me se oni adwoa nyem ewa bonte ewo efie honum ena mo ka se ata nti sa asem we wo honum
ena wanka na mse mekoka yese menye nti menka mama enti edidi mua ena oni adua ne de no enti ni ani ni gina ho oni ni sta hye ho na me bo anopa na mfro ma na mbo na mane se ante ya wasane adua hye ho na ye da no wo ye kwa wo ye no ena ma me ne ka sa ne kwa wo ye hello wanu maduro wadidi na ntimi ya na mse Brian tu sa afla adua na akọ police station mo makoso nsan bond so bia amfle obi abim nti mama o friend sa no na me anopa me sole na mbo ma me amane na ma me se ya wasa ni adua o sa afla adua nti ye keka na ma me payi ma me se ata me ka wa chi aya koboni dua ukunu ma me pa chan no se koboni dua nti na ne baba ma panyin so frida ma pie na o se ma asol panyin nyesa ha onko boni dua sesan ena eye kasakasa be ma na ma me asori panyin pa chan wa se asori panyin o ya asori panyin na o se ko ba kura dua entu ya ke wa ke kana ba ni freedom no se dia na asori panyin photo bible atwedi o no free edem ba na o se ma asori panyin nyesa onko boni dua sesa asem e ba ye solve adenti no onko boni dua ena enti ewa ni nua ne dane nani a ewra wanye ho ade enti so o twempena na hawa sesa wo niema be ma ni nua panyini be ma no ba be ma na wo no wakọ ha danya ne tama so ye wanye skanti ya no abetro ma me fie mama enti anya me so me da ma nia na me se ble na me bu pa me mu biem anye eye ntokwa ma o kan bi kire me no me so me kan bi kire no ka chem se me pa wale me nyo ba ye wale me ena ankrofo patapata ya na ekofi nti ekofi no se mama obi ana me nkasa me sole a na makoma me ho enumire na mabeda sa ti e wo na me kunu no wankra me mpo so okọ mfanti akoye adwuma mama okọ e wa oma onfreme nti onfreme me sole a me didi ma me ho wi an makoda na matupunu ni makoda sa omutimi ka se omo boy ne ba onko pedan mame omu hia me fie ho enti ne stepfather na enya yi ne stepfather nya yi no na o se masse se ata ne mikunu maame ewu nti ahoho oba enti fakin ni maame ne koda o maame ho nom na ahoho ne medada mo no omukwa na wabeda nti maame ne kan mama mankasa na me wura de na mtupunu ti ade che na mfre mikunu se blaya wo no ama we nyina aba na maame se eje Peter nkrofo oba nti no memfa kin ne ma no na wo koda hene fe me maame aha dan ewo ho wo koda maame ho sa dan no ema ahoho nem eye wa se pa chan nti manka nti me kan na mse blaya wonu ama we nyina ba ne yese osono tofoma aboa bia bonu bi sanya wa enka o ma me nka nkire me se me mfasafo amma no no ma ahoho emeda den enya me kan ya nu minim asama ono ma me kan ya ena mama me dem tete hwa o frem hello nkra no ho ye no akate no me so me mfre no ti o sabe no okwan wo konfante okoye adwuma pacha ya na adwuma ne tade ne tutu kwan sa mama unu me bisa una ne tie na mbisa nso se me on tu kwan ba mfante ho na okoye ndie won oka chiro obi so okoye adwuma wan klame ade na mtokwa esemontam se okofa ampla na mkoka aye ninti wan klame na okoye me okon me hu no na mbisa me ya na msebra okoye wose me tu kwan na msi you no okoye to okoye me oha na ofre se minya bibia ma nka ni enhwe nkwala no enya mama oba na oto touch phone na ode be daada me ode yadan ode be daada me se ode na nkra touch phone da dabi na makura bi na ache so hu se wo hia bi to ode be daada me no na eja osaka se ye ntina eni se won fante okodi brobe bosume no sendiska mankra no no sendiska ende no sendiska okay
Into what the touch phone the blame and say Jamania, into all or Sundays cast and the corner of it here. Ninka been seen her. And your man hope him when I'm make carbetiano. Send me Kunfla Blue Chiriba, I'm carbetian seen her. Time fancy, sir, or quab blue chiraba. What to quaba? So or quan fantan, so or free a blue chiriba. Oh, for a blue chiriba. Yes, was I the touch phone crab? And was the quandra or something? And Yakokonam. I'll be 10 years and then cut a coin. Okay, Nami Papa. Nami, yeah, and I'm this into a buyer. Neja, me the Brenna. Ye didn't come on or palm chose a bonny beer while ye bean. Minyan Chani Ranqualan. And a mamma, Madame, some medium minya, one I'll say. A jawen your bar for front of fire. Okay. That's one who was a bar, Madame. Bonnie Bianti yet to wa mamma. Yet to wa Bonnie Biama, woman's car, woman no Adrian, na yadi. No mean saying for fro as I could buy. What's I am the Atosha saying? Yes, and see, means I could buy, and I'll catch him say, Mean koi. Nams, I don't know there be a many miles to koi. Into me continental. Doctor, and catch him say, said you play a slow couldn't hear me. Oh, my, I won't come. Oh, my, I won't come. Obey over, I am operation. Yes, I am operation. Operation, Nachino. Why, no, Mamma, why, no, Hobasa? Maybe one can see many. Wakeka, Ama, Chrome watching, I may catch and say. Was what they are crying to Chrome watching, I may. And a Chrome watching, I may catch and say. Oh, man, me what dear. Emano na on to akranni o ka kire na nan say Nyankopon kra free soro ba on wale me nti won prema na nan meye me ho ade ma mo kwato akranni di na wa ye me ho ade na o se Nyankopon free soro ba kra on wale me wo ka kire hwan mama ne nan fofo na ono o mo ye adwuma no e na o ka kire wo nti na nan fofo ni bi na bebo wa man ye ayi ono akra na konta na bo na amane say na say wo ye wo ho ade ama ya o se Nyankopon free so ba kra on wale minti no on pene okay mama me wu ye odi sika ba se odi sika de odi ba ebu ho na otwe mi enu nti say mojai mama se onu na ti waja me wakofu oba foforo adwa na chi no adwa na chi wakofu oba foforo mama edan amene ni timu no wode oba na niema abegu ho okay safo amene ni use sameni akeka mi hu oba ni ntimi nyinni ti sati no juada no me kodan ho me ko ya wa ba ahoma wodan ho na oba no ntale esensen ho no na wote hini a wo kodan ho enye one na te dem ho ma na mete ho ntimi ye me operation na ma me be fa me ekọ baby ama me so tene be se ha na eye ekwan mu wo utwa kwan ni mu a ekwa anwa na chesa mama me nyim ni nyina me ne da ya ko pem se da awo kan me a ye me operation doctor no eye no so ma ye betwa wo awo na se de wa wo de na ye mele no nti ye twa wo ye o se ebia no anwa me nti wo me doctor ni ntwa ma wo o ka che doctor se ebia no wa anwa me nti wo no wa wo se no mienu nti we nu na ka ho miensa enye de wo se ebia no wa anwa wo nti ye ma wo ntwa na ka ho miensa enye wo se mienu ye entu ama ye ntwa wo wa me ye ntwa me mama efiri ho ye yi ni ba fie bo yi nsi ho nti da na me se me condom oli koko na me se me ye blebra kwa akotobi operation so mama ehunu no nti me ye bokoboko na mkwa abonti me kwa na me hu na me blaya ada na ma wo aya ye me operation na o mehwe me untwa akola o ka chem se me ma ho no hu die me pa akire ana me o pa akire se sabe no wa nya se ya o ma na manya na otwemi enu no ma fi ho o mehwe ne o ma ho na enkra mienu no so wo nchen na no mo wo me nchen nti me kansa no was me ma ho no hu die me pa akire mama odan na ni no okwa okura no se wo chia ona ma me hu se akofo oba na ne wo yi wa hia na ase de mama ya ampa okura se wo chia na msi yo me da ase
nti ma operation nurse no so ka asema me nkasa the way asi ahụ no nti ma nkasa na mtọ mi koko nam de me kwa na bibia so me bọ me maame amane apromase de asama me ka obi anim ewa apromase ho no obra mi scan e bia na otwemienu onfa bi ma metimi ankola yi metimi atena ho atama ono na dwobre na odi ska blem nti o ka asa no minya na otwemiensa me be kwa so na mfriend na msebla ya mpacha mpesa mko asole o ka cha msa me kwa asole a onfa hu onfa hu okay nti wa ma obibi afa wa ma bibia sister bi wo promise wona ko to lazy emame na mtimi de kwa asole boga bi so no wa abroche minim ne da sada no aba a promise no hu me ma no se me ne ho ye o mo fe ena o ma o mo sika me be check ye 1.6 mama ena mde ko to atale e de share me ba no kwa asole okay enti wo free wo ba ni nyini kakra no wo free ho no sai ko wo ma me ho no sai ko ne be ma no ko tena biem me pa cho da bi o sai no wo be dai me pa cho da bi wo no wo na biem kopim sesei kopim sameti hoyi so wa kofo oba afofra betena da em ho enti no okay mi ntimi nkwa da em ho safo a me ne ni eyusu no wa sesa no se me kwa da mo mi hu oba ne ne ma me fa atale ba ko se evidence me ka o ma me se on fo oba bi amadam ho enti me fa atale ba ko fa ne oba ne mpaboa na me de ko ofie ne me ko kire ma me okay na ma me se no oba na nkasa de on no oba ni ho na ma me ka se me fa ne ma no ensi ho okay enti na me ni ho ma me so oba ka kire no ti mi fra bon tin ba no chi a mama on me ba abeku odam ho chese me fa ne manam di dwane no na ada fa ne manam be ma no ho se medical see dem ntu oba dem ho e be tu mi ma me ne manyina to gu dem ho se o hwehwe ne ma ntina ne ma nda ho ana mfa se me di pie na odwagu mi so na chese me ko hwe fo na obetena me so na obo ene mu ye mu ho bi ho wo da fam no oche wo so wo nya se wo je ne me no na mi ayen ebna ayi no eblada nu na wotwe ne ade twen ne ba ha sei no okay no oje ne mama me de me nka ase me ja no o na sei no aware o onwale mi oyo ho de dabi wono o tren fie sen mama ache ben fie sen wuni mu fie no kwa be ma no ache mbapa ni wasen mbapa ni no okọ 5 years okọ 5 years okay ina ketwa no so e ketwa wanya 2 years 2 years na we so 5 years paninu 5 years na ketwa de mawo na chi no e wo 2 years na we so afa ni enya busumi nu afa mo nya busumi nu yes na mo ma no emu twetwe enti di enti na wo nyi sai bi ose kwa ya bo hye mama ubisa no mama me de me wa kan kire me no ka kire o ka kire na danfo so kan kire ose kwa yigu o ma me se o mpene one ma ware no so enti wo ne me dakora won sha condom mama sa se mo nyina na danfo no wa mama ne me wu ye na obo mama ne ena m ka kire na danfo no so wa ha me pa me de me kwa wale na bema ma me ka so mpene me ha me ho na be ne se wo pen wan fo nkwacha o ma me o de me ko ho ma me anya ni ye bia na wu dan ne de ma se fi ko mu no ye nyem ya wa ti wasa me sai baby mama me ni me wo fie kra me wo adwase na me ti adwase me wo ha makuma ni kuma me enya ba ti mi frɛ me ataya kuma akoko obla na be mama ene na ya dan wo de ene amon ho bi ko mama minim won ko didi wo ase atemi che obi ma won ka kire no mama me ka se nyame nyam se me ene me ho pa so se me di mase atem anya abusuafie na woni abusuafie mpacha wo bi anye ade bi ye wo hia abusuafie ma woni wadanfo akoka wadanfo da fa wachi akobo nkrofo na ne wunkuma afo no won sere mama yeti no tan ne ba eya me nwanwa mama makuma efri sa me sesa me niema betena aware na se gay ma nya na hweda enso mama on kasa me ho yale ya me makuma etimi bie na no ka kire me se yale no na de ma me na me okọ baabi ye se me ye baifo oba obabo ne ma me amane ne ma me ne ka se ontwa so enti da ayi wokoye ho ade da na mimi bubu ye na meme ma ne baba ye
Yes, also yes, wo ye baifu a wo ye ne dian e dian o se me man ba yale ade ne ba yare mama enti ge ni mani hia e ka chem se ne bla ba hye ka wa agi se wo so nwi pa se ne bla de yale ka wa ba hye me this wo nti ma me de me makuata de me susu se onua ba no e na e weke me kunu because me kunu me fa no ante sa ni dua ba ne se be ma ne be hye wo ka wa agi se wo wu ena ada wo no nkɔhye ekoye ye ne ho ade no ena wo so bubugu ho wo se eda wokoye me yale no ho ade no eda na me bubugu ho nti yale ye me no ona de maame na mi kunu ni ho wakuma na bi na mama ni jidi na wuti ebusuafie wo no so na wo ye one ma sai mama wadua ne no bi ko wadua ne kura hwa mokra no ahwa je ebusuafie a ye beka so wudi e besika o mama be ma no ma miska na me no a aduane a mitwa bi mama ase be ma almost the father mitwa bi ma no okay enti bi hwe na aho kire no na wom ana mka kire mi kunu se e wo se mitwa papa no ene na yere de ebom ema wo mo ena mi kuru san ya ni san e se pacha no mi infant Jesus adwuma wo adwaase enye se bia wuti fie na be ma no koye adwuma no odi no oje na ye adwuma me nya kwadwofo da apromase de obia ni me ni ye bodwa me chinchenam ena mi ton kenke da mi nya 8 months kwa mi ko ton kenke ba ansana ye koye mi operation mame ade na oni me fa wo be nsema wo kai ni woni be ma no ajema na setina ho yo medase mame yanko me pa cha kakra me nim fa ho ne se sabe wodi nka akire mu se be ma ne hu wo adwaase eno wode ne ba fie ende waka but problems no wo di ewo mu ne se me pa cha me dia kakra ewo mu ne se me dia be ma no wona me ba yi wo me ru ne dika no yare enum stroke num nyina ombe fa me ntini nyina besi manim wa promase okay enso be ma na mfa antoma nim se bia oba no wayare maboka ntimi nwale ne biem nti wokofa mpana no first wine no a wone no ensensema bebe mu nyina me ya na me dwodwom be yakoma ena be ma de konfante koye adwuma no okoye adwuma no ba ya na bebe ka chem se boy na frɛ ne se boni bia wa ye wo mu nya na onya nche no mu nhwe wo mu ntena se nhwe wo mu ena am se won na se oka se de wo se me ntena se am de mini hu ase bia ena eja wo mu de se to mbe sori ya na okoda ya bia ne ba sa ne nti no kwase me ma wonu ni nti na ba promase wo me mi frɛ dwaase ti me ba dwaase ho no na che se me ntimi ne mase no ne maame no mo ntene fiisa na me baba ko ba no wo abruhye be han da ma me se me ntenam na me hwe ne nua ba no kopem se ne ho be ba no enti ba sa no otu betena me nchen okay ena oya anwumre na chese wa beda be ma no ho afei nyinsan ya etoso me nsan ba yi eja motete ho me de me nimu hwe nti me ho na mbe be ka chem se doctor so be sa ye no operation no eja omo da wo kokrom kura kototo ne ma be ma di me be ya chi na omo kototo ye be ihu ne ye ma kama afei be ma no ye good na me nima de kura sakra no age se me ba ho wo na abetutimi ye hu na de kura sakra wuku a kira yen e wo so ka no kura de wo ya enya ma be ma no e be sesa ye wo so hunu ka che wo na ye oku no enti eja wo ye no operation wie ye da ye no operation be man wo gina ho moja sam ene ye bibia enti da me wo ho na me be frɛ me se doctor so go na am se ne frɛ ya wo ka kire no enti me wo ho na boy ne frɛ me fon so se ma on so frɛ ma madam for me so me madam for bia wo be ale ajema Mame ajima na pom te sen ya fo adu mo na mpa chamu sumo e nyame adum ye won ye papa ye akuata Batai akuata abasa ye mo ano na wone wo asetremu nsam akwakwa ye bibia wo ho wo hunu bone ya wode aye wo nke fiti ase ne de na ye be ma wo do ne pa boa na asetremu nyina but
wabɛsesa mmere kakra bi mu nti no yɛmmisa abɔne a wayɛ na yɛhu. No question, with matter so. Yo. If you are you be a minute, I war. Program you got to me, keep and some of the care or see on India, Menuko, make a Sunkoyi. Menka Bida, and Zero. Now, I chat to Akoma FM. Mako chat to no, catcher me said. Mako find a team to be ye, no. Or what I see another positive to be. I'm so busy that I'm a maternity. I've been meaning to come and saw the offer Kuyi. I don't know, Mary, I catch me. And see, no, not about to go near you. I'm getting out near you. Kuyi. After the next 1 year, you Kuyi. I don't know, catch no. So, and we have a company, first one. And I'm always looking at a company. Dear Nti Chirayai. Akoma FM. Me ba be so ma me. Oba me no te, mi chabro. Ya mi jlewie mu ye adwuma. Mi fe adwuma ba na me mo kase ko ye adwuma mi ndia, o se nfa gye ne tem ha magen. Ebi ti o ma me anim, o ma me no to, ebi ti l'anim. Ta me boa on kan se me boa. Ebi ti o ma me anim. E twa ma enu ti, ma ko fa sa ye no kan adwoa no. So, e ma hu ti me bai. Ama me dey me so what I dey e ka tell say you say no dia ba no se ma enfo so because na mu sun de ma dey dia enfo so nti dey e nche bi aso ye entra so ana o dey o dey pene e kan ko na me ka say ku me ka say nyemu no yo ba na me ko fa no da hospital nti me ka bi bia wa ta me na me no din ko for dem na o we ko dey ba so mu se dey Ajimai, meet papa. Man, yeah, who I all recording me. It's the root of recording on a J phone. It's true. I don't know if I'm directly recording. I'm good at the I didn't see a whole record me. You didn't say the word them war. Yeah, make us much away for the what the wine. One cata. Some different freedom directly recording. For some bois on can. Your baby son. Your baby son into the account, the Anaka cry, your man a brain to also kakakra. Now, you miss some questions. No, many Catarian, and you name a Catariano. Now, how much in bed 5 feet no sorry. I know dime can chop money a car. And I'm telling you again, you know them catch up money, Mate, I shall protect. I don't be able to come 5 feet, you know them or dime chop money car. You may Yamano or Salco. Or what I'm for you, you finish. The thing I say, don't you say, oh, who you know, who is no autonomy, no woman must say, the minister of Catania is the minister. What the minimum of matter say, 7 minutes, you know. They did one, I look at me. I don't know, I can't say, oh, you know, Mempe, Mamaka, feet. Instead of who they chat me in replacing and buying. And I'm saying, that one is here, no. On it, or man go far, no. Look me. Or no man of fun, not anything. If you're no bano, a boy, no, as a share home. So, the woman, many massy. Only Obano, wo kofa no kunu. Me go far, no, a poor boy, or mamma soon. Nana win Massa Bana, wo kofa no, wo kuna na boy. Okay, wait a minute, a chain and the here, it's a car, I didn't know. Let me name a chain and the wheel, me castle. And I'll go fire who says somebody be by it. So, what I am in the say, you might have some water. What you could check the beer or buy a hospital or buy that. I could deck board the day. I can tell a hospital or say, me, my cousin couldn't not know. I'm a mammy bill, I can say. How can they look and cook with this my car or say, I know get jamming? But so no or bano, a boy and I had the egg home, some of the women massy.
na den na wo yire tete no no aduane ma na akofo oba oba wo no wo kunu megire yese ni kurukura ba fie obete wo won pen meboa ana ma be me cho se me hu sa de na me de man ka ko tu bi mu no ai ti wutwa so no na wo ba na nyem dada what you say wutwa so no na adwoano no onyem pe pa try no nyem ya you could see ebusia ne ebusa ko see da ohene na ateka na asem no ni fi ni ku see na ka se ni se shena de pa e be fa to ti wono me she no hospital no ho ni emanya nti na oba ne da hospital me she na ata no ko di akoko ka se me maka nsem bia ten ko se bia bia maka ten. Okay, enti aduane a wo discuss ata no aduane no emma wo no saba na de before wo behunu so wo kunu na waja no no de no waye sa ne ma nyina ma kama bibia no ya ma me fa bi date no bibia no ya ma me bibia te san chechera me na me ma ta me no adwuma me ye no ewie mo dwuma abolike dwuma aduane enye ma me magma di me mpe nsa me fi adwuma ba ka se ye adwane ma me ka se me mfa me adwane se me ha ma adwane na o pa se se eto se me ye de me ke adwane di se de ni se de me nya hoden aye adwuma hwe nkura omo wo me nsam ata mama mamemra asa be ma na to so point 1 wo kuru di akohoma to a oba aduane table so mama okasa oboa table so kopra mama okofa adwoa no a woni me entokwa sisi ye no a onwam gina ho didi na tem table so popra mama oboa me na me nu aduane ma no me ma me oyis kanto ma me kura nu asi ni ho na satama me ye yi no me yale ye na me ho ba me kakra no oyis kato a me noa mama okofa adwoa no a ni nwam didi na tem no na me ka kire enti oye a o se me nu aduane no mama ene me kan ni nwam didi matam ehye me chese ye akrafo miensa ni say onwam mema no miensa me obi awale na ne yiri na tifie ho mama obi ani di na yiri atem even ni kunu keto an kra o be ma na odidu atem mama ni nwam na didi matam na me kunu te ho de me pa wo de fa ni nwam atem didi ne nto nchese se ba bia me won ye aduane no enti mama oya ya no ka asa me nu aduane nde no kra de me kan na mka chense mo se watimi agina ma ni nwam adidi matam de a mo mfa aduane eme ha na de ubufu anu ni mama efiri won me pa ne chao ka chense me onu na ka chense atade wo ye nti na misi abontene no enti na dodo se no fa nwam aduane ma ba mama me nua oboa anajo wale edru baby no wosi abufu nti na wonnoa enti bibi sa baby abufu nti na wonnoa no empra dudu wosan na kunu da akom saada na eda na oka asema mfa aduane samo ha no me ka asema mfa aduane samo ha men saada no kwa no da akom so kwa no wakofa adwoa na wie ho abufuo sa onwam didi matem no me batobo eye no wakofa adwoa wi anase wonuam didi watem no because tie be ma na pa kire say na wonu aduane ma no enti no de kofa adwoa mama oboa mama se me kuru kasa oboa ajimai wa oyire no aduane ma wo minim sese de tie bia wo beyi obi dance yese won se me de akohoma to ho a me yire no a mo fanya dance o na dachi biribisia me pa cho wo bo obi ama ne mama me one person menka ensem atame ha me a oba me no obo bra na me ka kire me fa me dem to ko fonim my omo a me no mo fi omo me no mo fi enim say every day the ma say ka including omo me o to enim say every day the ma say ka so fanya diane ba onye ba say omo no mo fi de abusuafo na ne omo tie o enya abusuafie eye minia mo mienu na me ma me ata eye me fie ni ete me ma me fie eni ete minia mo mienu me ma me eni ni kurata okay obi account bi eye agema ngira so me ma me bisa question na person na agema nto aso yaw me pese me busa wo se sa tama atayale ya obefa me fira adwa ase a me ba fie ho no me ba ho be afe ba ko
da ben na wo ya wakwa abonten akodi wa bra na me wo fie ho wo maame kro wo da bia na maame no bo maba so da ben na wo ya wo kwa abonten na maame wo na no aduane ma na yire na no me pa chaw sata maame be yale ya me be fie ho ne onya stroke no e se no yare me na me no aduane na kopem se enye ho na be ma ne ko o ka bibi foforo okay enti no de so onim sa na yire yare ya wontumi sorry no aduane enti won fa ho kwa abum kwa edu no enkobo no ende na ma ko pa chaw se foforo de amintimi okay ya foforo nya no a enti Ajiman apart from aduane no a wo ka ho asem imu edi ebiem ene wo yire sinto ba ko oni din ko ma ade bete no ade ko po nten ade nten le da bonten enko ma ni bi wo dem wa din ko ma no abonten ma nam so ama madwuma sai up to now after me madwuma fa me nya ya de enkomo owo etire ya no ohin ya me de ya fa na le kwa na me ya adwuma electrical with the blocks cha na me mano enti ede na me electrical with amano no bi o ma me ene dana enti ede de bia na o de ma me weke e ma o ebi ni wo de ba me ma 30 cedi no tebe me di dia me ka chote ata me di ko me wuce ho na mo di nti me de mo mfa na mo fa ni bi me nda me giare mo 30 cedi every day me de mo wa na o da ko da bon nta me so ebi so wo e kwampo me show da me feel omo no mu din ko mo na na sai chom ho ka che me ba mo ka me se ene se wakadi a omo ono asem se anya wade bi na o pa wade ito on na me di SM but why ya onti oya no ta ko be si wo se yawo na yawo na ti o ska de ma me isa o se sa ene eni ngwata o guma from ati abonte to ene ko fa ati aw ka se na ka se we me soli a be den no ska ene se sa dia se ska no de ma me no se me fa ma ni ya ba dia ko ono no ya ka no we ti atanto to ni sa no se kana me yede ono de ma me no ene de ma me no e me fa ma ni ya ba na hu nya so ma bi ka kete na me ka sa me tia wata wo dem so eni fa ni ho mi bu tuwa na sa se me pie abonten ama de enka hu ni na ka ho ti da ko me ye mama papa no ko abonten ba ni bu ofu o ti ya me no wo meeting e no fe de do ba ko ye fe no asole ba e no fe ni mi ba e ka ho e na boy ba ku di so e fe me gedu o fe ka so mi mu nya wo meeting eti e tia se mi no se yawo boni be nam da yawo after na boni be o se ma ko tin no abonten am se nto bi bisa no so fa na ni din ko mo ne nga se ene akamu na ni din ko mo se ne akamu na ka se Akoma FM ata mama wo kwodi ukro ho nkonkon sama na dwuma timi bo no se mama oboa mama boy ni kasa oboa ukuni ne ya Ajiman to mama Ajiman mame yes asema me kayo ma o hene no ka so be boa be ma ko treme energy commission ma ko de energy commission for say ya me tun da ye aduma ya mra if you for ha me some people them up to now America say because of them come na ta ko di wa bon na papa ni tie no papa ni simi bi enti papa no ya atade yin onya ne say na me so ntu hu ata ukuni ni wudi nkomo bi sa wo de mama oboa ayi Ajiman me ba kai no mama me ba to bo wo so obo enti be se o kire wo kai no da wo na wo ne da obra na bo se wo sika no kai no o ha kai no ata wo kai no ata uti joda na me sika ma me diska ma wa o to bo mo abonten no ya ka obi di mata me twa so ko twa o be be diska no o ka ta da di no obisa me kai me brother o be fie ena me ka ta se me twa o be buta me test ka se me twa me ka ta se me twa o me o ya me mama me say na wutu sika bo no wa bonte mama wo boa ofa mama to bo
what's okay ya dabiti wo ka say wo kai say wo tu sika bo me wa but me kai me and I want to the mama so asemi tu sika bo na me wo dance fu a bitobo me question say me ka say be ma ni misa wo say wo kai da no a wo tu sika bo me de be wa bonte wo kai e na wo say me kai me tu sika mo ne ye ni Africa mo si ẹnu ọmọ mi 30 cedi na me de me ba ni ko school na me de me ba ni ko school ẹna o si free came no frame no say beje nti me ko no ọmọ mi 30 cedi ẹna me so oni ska no o ko ne yerewa o yiburu 30 cedi nti menje mama asama America ofa man to sika na ma no me dem chen nsam ẹnu ọyí ọfà jẹkùn fọ́ọ̀fù ẹkọ̀chẹ́ ọ̀fẹ́m sàkà ní ẹni kwan sàm di sika no ma no ẹwọ sàmì jí sika no ẹwọ sàmì jí sika no nti ọmọ kan sáà no na asam ẹnimu ho nam sọ ọfà m ẹnimu ho ẹnu ọsọ tó ọmọ 10 pesos koraa jẹmẹ ní adanseẹ nti mi sá kọ fie ọnam kaa sẹ ọmfẹ sika no ma mi ẹnu ọdi sika no ma mi nam de ebi ẹdẹ akora no kọ skul. Mama man to scam money. On me fly no me to scam money yeda. O ma wo sen sabre no. Sabre no 30 cedi. Na sen na no o de ma wo. 30 cedi no. Before there be tie. Before no. Sen sika sen na no o de ma wo. Mama, ebu o ha 20 cedi. Ebu o ha 10 cedi. E no de ma me so de no ma wo 30 cedis. Aden na wo ka se wo ba ko no anka o be ma na brosa me wan so. Mama usika mama no ona you obra misika na wotu mienu na wotu mini how de me pa kire ne say bia before wo ba be hu ne girlfriend no e bia no ma 100 Ghana 50 Ghana and wo hu girl na fe de wo ma 30 na just say what so eno de case wo ho because wo to me hwe me ansan ko fa bi nka ho enti me medi disika so fa nkoma gen no. But in this case, ebu amount 10, ebu amount 20, but sudden amount 30 was say ye. Yaji. So to the American Mama Matias here. And see dear one before na share was anwa. We catch and so on in the sika. I wa bonti and never cook. Mama, sabe dan village you go school, and me ban ko school. And you jina. Mama, na en sama o ke catch le me no. Me nyo ba jiri ba te se me. Me afenu enyo ba papa. Meme nyoba enti woni be ma ne nkoma mudi ye wo demo wo de kwa bonte me mama so okasa me na me de be na asem kwa bonte na oboa ni suban a wo ye na nana no se o mfa na adwuma biem suban ben mama woni me nete woni ma wo mi ensa kura no enu no ehwe no nya yi bia asa akofo oba enya se nana no ka kire ni se onya oba na chiridie na se me na obeware me a obeboa na mana ye me ho ade e de nana na te se wo kunu suban nya akofo oba mama ona nana no nenam onu ni nenam onu ni ye aduma okofa adoa no kura no onu nana nenam nana me kotuetu anwo ka nyina ma no ajimai wunyi ni se wa sabe wo bra boni a wo bona nanti koduru papa ye ni mu enye oyire na akodi nkonkonsa ma no kwasem e bra boni a oken mame ansana me ba be pasa ade wi wo chat me ata e wo mo ai ahunya e gam ni me ko fa bio na me fa ge me ko fa na da ben na se ya na me ko fa ge no na se ya be sai bosu me be sai ni mam pa so bosu me be sai ni o yo fa se na o ti be ni sai ni na me fa ge no oh na wo twemi ese mu ani ai oh Akoma se ata ebe buso sika na kwa se enye de munye na fita na papa mpo mini bia baka se so ma se be fame o akwa bia be fa sika na manu no ehia no Akoma FM akwa bia be fa sika manu no ehia no ada no me fit le ya edwada me discuss mine me ba pe ni so fa koma no le Ghana ade che e brother o ta be si me so se me ta me ni skep dem I'm saying, and then I am a bit scout, and say, Mother, and Uncle Ye. I did my son from I don't know how much in the star. Make us a Yamuna, I do not follow bar. You go to Gunu, while she is still a stream. If you say, oh, yeah, I'll tell you, oh, yeah,
where you or yeah, you're sitting now, and go to Mamada. Bear between Tiane, between Mamada. Oh, see me, Yamada, or Yamashi, near Namiko, and maybe or by Phil or Babagiska, or by I just say I'm medical you, and one or two say, you might me, Denny, Papa, Denny. And more Babagiska, Miko, and you patrol sing man or to Yadi. Eh, mammy, Denny, Papa, Denny. And no such as saying. Me patrol you man out to an associate saying, who could also pine conceal, now Bajan to mammy, ye, Denny, Papa, ye, Denny. Mama. No. Maybe so. Mama. I don't know who could Akoma. Mama. Oh, waka, and with your wakani now when you bonia yo, and look at your boy and some man. Why ya do stroke without when you want and I garano? Wakani na. Why ya dear papa or baby ya dear and craig and jano? Yanya bebre wa kwenya yiso, and no dear ye two chamau. Why ya dear name mom aden and now Ajiman. Your friend would not say ya your friend na or baby up a patch or wire. Oh, there be a magic voice. A fully could have a magic voice na me too. Magic voice. Miss Magdalene is the action. But there be your friend was in the one come magic voice you. And a mamma makes them say magic voice na me too. And smoke for Miss Magdalene is the action. It's a way magic voice nephew. I'm by all day to hello back. I do not make us say. Hey, me patch yourself for what do I want in every studio. And your magic voice on me. And your magic voice. Really? Mama, magic voice, where the also magic voice, no, Ajimanie. And can we bet you so, but one in a bias or ban it, fine. But when the Wufra was your Mikuni ho, you cool one, the phone of the feature. Aye. Yeah, mammy, you are in America. Mama, let's say, or your scorpion. Ukria, dear Scorpion. Scorpion. Oh, Konya, no, Abeka. Not here. Now, well, we that 5 years, Rina. Yes, Ajiman, what down, man? It's a pregnant. Why, you know what you can go, you know what is the can make me wait. Oh, any part of me, Yajima has been saying, yeah, like I tell you, I'm saying if I'm minimum or down for me. But I'm saying if I cry, oh, yeah. Okay, no, you're not for you number. Matia Jaman, Yamisha, son, a crown of 1 year so said you will see Yakasano. Maybe you are friend on Paso Becassa because we will be ho. Bamonia Casasa Yani, who is Sampa, what's way ye same be any young son. A year what he had a creator so now so Kakra one ho. Ajiman, you need your price, so Yamia to Moa, Ebena Dianshia, Mamma, Ajiman. Mameda was like you make a mouse on what they met us here. And he never to your shadow bay. Debbie Mameda. Because and some the Dawson, too. Says and some the Dawson. And then in Casa Mamma and say, I promise, hey, I wait there. And walk quite shut down Wabebre, Yenshia. Na o mama so se wa boneka mama wo so kan ye sen kasa gu fidie ni mama me ba cho o satama e kan ye sen 5 million and no ye awo ho kan na de ka da ye koyi no no ofra me phone so say o ba bi ye adwuma nti me mpa bosia enkoyi nti o kire me nipa bi sanka me nko no ho nko gibi me kwa ye me nsanka bi nti me ba kuma odi we yachi ne Tom Brown sika na ukoje e fa ye na ye koyi no ajiman wo kai say wo ma wa se ko gi sika se on fa nko tua na betua ba me no kure na I'll say 5 million, I don't know who say 5 million. I don't know who say 5 million, so I'm not a quadrille.
eka isaka na ebo no pesi ni anything ni na no friend say baby you know no say 3.6 Scandini sikano 3.6 ya uma no friend ka tell me wakasa say 3.6 ma me o ka chen 3.6 3.6 na ye de na de e ma na koduru sa no sa to ma scandi ana we ko twitwa no o ko twa o maniska wo so wanyi tombran ska ni bi mi so tombran ska me na me kora enti wo ko bia no waje e bia 500 400 na tombran ya wo adwuma na wo be ya adwuma pa cha we na chiri ba na ono na kofa ma we no no woton enti ata na nyim nyina tombran na no wode ko na je sanya be ma na bo ata dwetire tombran me ba no de odi ata achi e na kofa tombran ma ata na no woton enti tombran no sika ba enti wo eka no ye hospital de na 3.3 okay Ajiman mame enti wonu se ka 3.3 sa da wanim ya minim se mame no medeni kaya nkwampo chepe me kwampo ntime menda okay eska no kwampo ntime menda because me ba no ye mame no makoma njoso okay enti da ben After me to after me taka kasa yo Ajiman don't worry you know kasa na afa ye hu ni aye betumi aye nemom ne ba ko ne se adan na wugina ho ma oba woni ne da wo miensa wo brothers etimi di natem mame atem di do to di natem da ben me patwo atabru ben na wo bla ni matem atem ya wo ni matem mame ifashe munti wo bla ko fi ani matem o ka tira me se me de bla no mana mamo na ma fe na conference wo enti ye betu asam no so nti ye be hu nukure wo mu enti a ne nkomo mame because nya de obeka nukure but ye be hu ne bra kofi no ye be hu omo ye be wo se kofi ho a ye be kofi ho na fe yasan ene Ajiman na to asam we so amen eti mame mo twa ya kakra why said ye tie bia no de wo so ye no obeya ma why ata e mpra twe na mo ko ye wanye ho ade Akoma 87.9 FM yefa second one entro so enfamamo na yenko ye nim sa hye so pi work natural health 3p garlic mixture massage to madrene ne de aba no na eboa garlic ne wo na ye de aka ho aye ne nti no obi oho a entihye wani na be stroke na afei so sugar level no wasro bibia bebe ye kama enti wo de 3p garlic mixture massage amansa ya gi atomu edro no amansa amasia dia tumu edo no pa cha mo fa ye maame no ane ba no ye koye no we say no emra sisia na wafu na ye kese dodo a ni nyina ye 3p garlic mixture 3p wo benya bi wo dane ye ba mesie ba kwale na apidank ene angelos 0248 928824 0248 928824 grow fine herbal tonic emojadro papa emojadro wonu ma ho ye fe ehihye wo wunya pomoden emojatimi dia frusa ye nipadwam wudidi wo menses no etumi ebaye na bibia enye kama misie ba kwale na smart eba Fredman Samenko apedan pure leaf chemical ne eba show biemo enye na cheso amonsa ka bi 0244 596532 0244 596532 na ema wonsa enkabi na yekoso akai mo ena hwia yi yaba little kwaku yeguso ekwa betra sema me yeguso little kwaku yeguso na ye kanyina en se ye bay or hospital woguso na or recover en kakraba oguso na ye hwe no aha yeguso a ye hwe no ye ayare hwe na ye hwe ayare hwe no so se de little kwaku aye no enye da baako na ye de hwe no eye da bia ye toatoa so na aduane a wodi ye soronko na adura wonom se de obesia ye kama nyina bibia ye soronko se de akra ne si ye na little yeguso aye na enanu a me ba ye no in fact na me kase little kwaku bibi aye bibi ya eda so soronko hawa ne ho mbacho sorry na pastor trance mame na ye wi anu ajeja bibi ya soronko ewo ne ho ye nimu die ntia little kwaku atache yakoma so sa na me kase
wom se wiase ayeden but yemwa no ye bay yenye ne nkwa ye bota ye ne se little kwaku betumi asori anante wo betumi akasa wo betumi aye bibia se ye ma wo mu ne ye tifie ye ma wo mu ene ye tifie kama enu ntino buayen yentumi enhwe no na ontumi meye obi dabi obi ni wone ho na de se ye boa no ma me kan fa mobile money e bia fe na wo hwe ye 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 edi e beba ye Mary Akos ade akwani ba na nye and Pastor Julius Kai was na wabofu no wenye ko wuye na bibia nye to ye ho so na ye sere tiefo na kakra wo mo bua ye ne a wo mo guso bua ne ye de ehwe no na no ye ko hospital o se ya ye da ho no me se ne ma me se said na niti a osu nti na niti ya no na onyinya na ni wase de wo ba be so no afeidi wo hwe we yanim na su na teko then akra want to be man ensaso nya hwe wa man ensaso na afei wa so mensem one ensam no wa so hwe yanim no na eye nhira two na wo san plead with us say mun plead with my listeners no viewers all over the world omomuame me na menya nkwa sade be ya me ma me fa me enkoto bola so waka fato so ma me se be ya Maa Akos I want to live nani na no de kasa enti momuame se be ya me ma me fa me enkoto bola so sade wo bi eyare ya me ma me enye sika ya de ne koto bola so owu ya wo koto bola so Maa Akos momuame se be ya me ma me mingu ne kwaya akora no a omame yi no koto gatamu no Maako onu kra ne maame na mu se wo ba ye na wanso ni mu a anka akola no nko no a obekọ akoto na twene wa ya ade so aso no nti wono na nka wa bre nti se wa ma anka wontumi enhwe no no kra nko akoja ne kwan dada obekọ akoja ne kra ka kire o ka kire ye plane se on se mama ahochire eze ahochire na ma defender she no on se nti e ba se pressure no ba sa na oye frank o se ye anya atwem no do so ye nya atwem pa se ade a ye kura ye ntumi nyina mu no ye pese ye show bi man tene mu na ono no oye very frank se ade me ntimi me de e kwa kotuna atwem oh na ya mpan so because ma sadia akura ye sia na little kwaku city no de o je say jidie nim ya jisu okura wo ya jisu wachi na wo so ne ha na ni because ni pedue nyina okra ni pedue ni nyina honhono te se de yabo ni dua akola ketewa ni na ase ye shepe ahonhono ni tiri ho etiefo dawro ma DJ because be bubo dia ya pese mebo intino mitumi mo because obeja bi wo go maboa ye ne a dia ba bedru sampempenso na da me betra ase no na ye ka se obi oho a na wo hia bibia ba bibi ya yenua no mo wa brochire foi problems ni bi do so e bia wo be krata aware sem adwuma sem bibi to so adwuma bibi how say ye tense describe wo dia wo bompa ye gusu say nyame sike ya me de koma little kwaku emi sa kwan bi enfama me I tell you mama na dance aba mo dance na enna no pe ya ye beba no awie ye beba no enna me nya message bi ya the bet so mepese me forward ya ma Ishmael na omodi ato so but wono omo tie radio na government ma menkenkan was say Maa Akos good afternoon Akosia too, not just on your friend Akosia from Abusia Kuruwa. I have a testimony on Little Kwaku's donation, and I would be glad to get the chance to share on this platform. Thank you. Anna, maybe say what testimony? Tell me. Anna Odeba say, Mama, to my surprise, or to our surprise, the money I sent was 10 cedis.
enti number no na me ma an e frɛ no na ye be pese ye be ma na kwanya ma ye frɛ but em say network enti ye nya no enti me pese an na frɛ no e na obi san say testimony ben enti an ma ye hunu enka na dance ye onka na ye nya no a ye de na to so eye maka enti me se problem bi a wo de sika wo be sande bia no bompa ye gu so ka de wo pese nyame nwoma gu so na ye wo gidie wa rehemu se sika ne kwahwa akora ne nti ubenya also benya with testimony I pray say wo bia benya testimony mama ababa o de nya nko an dance bebre o wa obi o wa onim se be ma na kwanya ma na be gina dance ntina on frɛ no enti adanse ndi bebre na no ma donate a ewurade nam so bie kwan krata asem a wo obi opeso tu kwan adwuma asem Ghana ha chese no ma bebre a nyame abie kwan bo nti obi a so be ma na kwanya ma na kana asem obi a wanya testimony wala so kwaku ma ye be ma na kwan ma na kan na ahya fofuru nkwa fise lete kwaku wode nhira nam no kwasem nti se wo de ye 10 20 30 50 20 million 10 million 100 million ya bache 0599 814 926 0599 814 926 edini ya Mary Akusia day ye de behwe no na abenya testimony ma edi asem na afele de Akusia friend me friend no na oye no se mama me dance ne say for 6 months na na menses mma eti ono so dwen ho a ohun so ne be ma bia ye bibia e bi obanyem ana say into okototo onura for 6 months ne nyina no still anye yi eti dan a wo ka asem ne say de owo bia no for bisade na fa gidie tachi ne sende no e na oyi ni sika na obo so mpai e na o say odi gina so e de aye intermediate say nyame ngina so na ni gidie ntino oma ensenchene mbra eti o send wie ye no 3 days o se esi kwesiara 3 days ne si kwesiara oda ho ana na ya se ye ne ya e na o sorry nto kohwe no na eba moja no eba e na emma te se bia obi a o san ka ebe twitwa esi ba we no full week te said oba bia nya no normal menses na free ho no so bibia ededemu bokwente no na opese o ka se ogina so de gidie said o kan ye no nyame aya ade we ama nto opese ama se obo so mpa na odi gidie on se empire agidie nim no enye adwuma se opese nyame ya ade ma wa o bompa no fa gidie na ode wakoma nyina adi achi ansa enti what o se friend Akosua onu ne hawo on de ne hawo ne se we wanti ase ma bosumi nsia na service mo je fia nyame esese ba na emaya mama e disturb pa waso akọ hospital atunyo aboka se bia ono wa hana ko sese enu a wanom within the 6 months a sim se kenye 10 cities na ayonko no so odi gidie eyi adwen se obegye nkwa bi esi ho no onyame nso ahwene gidie so e de amana dance ama sa problem na ye na dadwen free ho ha okay enti we saw what say no and ye cano o problem there is something special about akora we ya you can't want to mean yaho but be ma tra say want to mean yaho enu nti wonso bibia dawa koma so wo hwehwe wonso fa gidie ta akire to say ye nua ba o se woni din ye pa Akosua de ne gidie ta akire no na minim say ebebem amount minua be ma a fiscal bright a fiscal minim say wonso gidie a wo de ta akire no nyame be ya ma adoye you won't know me say ama physical kra no e bia nka wukonya kwachia but nyame na madoye a wo ye ne so eyi we fi san kwachia nim so otiase enti eba in so many ways blessings no and eye bisa sister het in top private jet but osi Akosua se me disika beto am obi ewo ene me de be hwe no me de hwe na anye yie no smeti me akasa me contribute bi je na anye yie nti won fa na doye eni agro little kwaku is still pleading o se yemwa no mane honto no on sorry nyina na minim se o de ba bompa yeguso won so ka wo de yeguso na minim se nyame ka wasam to so wo nyame be ya no na yemra adoya ne de ye ne ti program yi fi ye Maa Akos me so be ya na mekoso aye mame me pacho ben ye mame wa ha yeah, you was second story or what but ye mami by na kwe oka say dey
wɔse ne ba ɛtwo hania sɛdeɛ abɛsie fua ne ba ne hɔ no ayɛ sɛ doso ne ba ne nsu saa ɔyɛ ne ho hwee yɛnyɛ yie sɛ yɛamoa no a ne ba ne bɛwu afo akwaraa no ama abranteɛ no ɔyɛ ne ho hwee yɛnyɛ yie sukuu kura wɔntumi nkɔ ɔntumi nyɛ hwee ɛtwo no ama ɔyɛ ne ho hwee yɛnyɛ yie ma akɔsɛ metena ntena yɛkasɛ wɔ mo nkɔ enti isima ɔmo kɔ anam sɛ isima sa ɔmo nkɔ nsɛm akɔ na afei deɛ da w'ani so no dɔɔso little kwaku wohunu ano enti wontumi nsa nkɔfa foforɔ nsa amasuo wotiri so nanso wohwɛ abranteɛ no sɛdeɛ wasi ayɛ na wohwɛ bɛrima sɛdeɛ adeɛ yi si bɔ ne hɔ no a ɔsi daabi mommra mommra na menyɛ biribi enti deɛ ɛna yɛde ato soɔ no kyɛ sɛ wanyini na sɛ wonim obi a hɛni a wɔ no so ɛya mia kasa meba ebi wɔ no so ebi wɔ no so hɛni ebi wɔ no so na ɛba ɔmo ntumi nyɛ ɔmo ho hwɛ nti meka sɛ wɔ mo nkɔ no na sɛ deɛ mmoa no yɛni bi no mekae meba no deɛ nam sɛ na ɛya nti mo nsan ma no mmra na menhunu ni a mɛtumi ayɛ afa ho maame enti na abosomi an enfie dodo sɛ na awɔ ɔbɛyi so kasa gu afidie ne mame acha da na mo nkɔ yɛ operation no nipa acha wadaroma me no papa ntamote na akora no wɔ ne papa hɔ ɔmo kɔ yɛ first one na ɔmo yɛ so osha nti nti onyiri kakra na ɔmo san bɛnyɛ baako na aka no nti mo na papa ne di free mu nti na ntame so akɔ ɛsɛ nkora nti woyɛ kunani nipa acha wo amasan nipa acha maten 10 adobetitim mame me pachu wo so wo amasan 10 memante 10 edu wo mu nyina ate ase woni wo kun na ayu de wo free mu na wo nkra ni nyina okay na me ne wo miensa ana so free mu ano so free ti me kwa me na na afira ho kire na mo wo first husband free mu me ni jai no free mu oyare no free mu me ne wo form me patchment oyare no free mu ana me da na me na me nim na me ni ho me ba na mate se on papa na be kura dadaada nta na me kitekite omo na ade no so wo ho nti me ma se me na bibiduro bia nti me so mu bia one was with the power fee no they are school into we JSS no say akaska school ti me ni na nim na me nkopɛ school mu kwan ma no wa pass na me di anim a free school na dem ko kan na eh no start ko school because ade na wo ho ni oni ahoto o san ba fie oni me say fie nya ni say me nko a ni pansia egu me so fie nya to ya no so ba fie na wa be di pa na wa de ko to aduane adi sa ofrem me nya bia ma no so mama me ba fie na waba na obedi pa ntimi so mu bia afede o was mama me wo na ofre me was mama ade no me o wa na me yam o wa so a ebi wa na mani so bire me nti de no wo ye no na me suro e bet we design atramedin ya akwasi nuama odi fe sen acho 22 years e ba e ya na yo sen acho e ba sa na se be forma ya sana ana yam ya na me yam ya na me sisi na asum sisi na me timi am hwe de bi kwa de twa me hwe forma me na bi na bi so mu a de me call hospital kana sa de ka anyi kura ka anyi ye kura enti se de ohaw no esitie ne na me ba de me nyanye no operation sika na me de kwa ye na dia no na me tam de ama wonim menso me de media shem said ye me sen crofo moa little wo say at the end of this month ma ka je me say me yi me petrol sika dia kan menso me pushia ka little kwaku dia no but mesenya ye we na maka che nyankopon say menso me ba ne dia no wono so fa sa do ye we sa me ba ne yade ma mes yeah eti me kukuru sika na me de ma mo no ka me de koye menso me ba ne dia me ba pani wono so obi a hereditary echo ye yade bi mada yes ade ye nsan yade enti no me sika me de kwaye me ba no operation me so me ka che nya me se mudi sika e kwa kwaye na de no onyame nhwe so waka sika ni e fato me so why no mu hu se sika ni sika de kwakua no sika ni ya de ma no why ni nyina
baby amoko yes mo nko no kra no yes mo health insurance sote but still the amode ba ya say mo pe no na me de amamo man te so man ka say doctor na te so intimate so de mu hia no eno na me de amamo no enti akua president sika no e fama ye maame we free adwuma coffers no efri mi botom efri ma ko botom efri mi botom se de ohun ye na na ra ho no o si me so me mane nkonko sika na emu aduro me ba kire mu a ebeje monsem o si se de sitie no o pese o bre no onyanyi ne ba de efri ho na nso obe buabo yama operation na form na me kobo a kira ko na anu mo koshia ko pam ji ama ye adwuma hu no eno obi di sun by mako enti no operation scanning na obi anim so operation bi eni wa ye de 1000 ye operation dabi mame ti mon fa nko mon ko ye nentem sebe ya okunani ya yeja wunyanka ono nso betumi aye adwuma because the aye oye adwuma de obetwa hwe obetumi nya adwuma de sebe ya ono nso be ye adwuma na ode a support na won so ode ahwem kora no why I mean shira maybe it's kind of free and I mean shahoma amen sanet ye enu nti Akoma 7.9 makoma mu nsem saying na humanity is all about humanity what wa ma wonu ye bi ebro adwe no ti de atoto osofufu asora me ko nyina akora me jai ba bi san ko ra asora bi me ni ba bi da me de mi problem nyina so sofo no so me de me ho nyina to so sofo no ka so beboa me so mama me hwe ne na ekọ no na me be ma hwe ye a akure obewu so fun ka kire me say akure mfa no ko doctor ele no ko doctor bebre afem podo se an yemfa no ko pram so ho de ye free na me hwe de so fun no ka na ma hwe yi a eto me ba na to atwe because e ba sa akom de akra bi sukura na eno so ye problem ma me an hwe ba sa akom de wo ma se mi wo bi a me ni me nua nyina ye wo bi wo fie onim se ni pension na gu me so esan se ne ha on timi ya adwuma timi ha nyina ada me so me ho na didi ano pa me nie anwumre me so me nku wa wono onim asetre mo ande mi baby mpa me dam ti baby a wo di afefa asofo ni hene fa obi antumi amoa me obi antumi amoa me da be na ba ha mi ba akwa be na otwi that's what me aya de kesesi ama me de me ni asem bia me ka masem nyina ne se na me nhira wo amen na me nto nkwam amen na baby aska ne free ebie ade man hye wo ma amen me ma wakọ ayi askwa division ho na wakọ akwaje kakra ka ho wai wasemate me mo akọ askwa na ayi commander ho na maka che commander so ma kakra so na ya mudi aye TNT wai mudi aye TNT wate no asem wo ho so no be problem ti me ma me enum obi akodi wo mo saa eni so problem da ho boy ne dem waska no problem nyameti ase e bibia be fine why okay enu nti me suma ye bi won so wo de no bua me na me hwe little kwaku me srew obi e ye na atwu na da so enye easy abra kama say kama empa komo komo du kakra bi na wutwa hwe enti yes aso yade a wanyini a ontumi muwa ontumi nya adwuma bia ontumi obetwa hwe okodi mate a okonna sika so ba fie aye ne ya so nyi wono enye wono aye no kre ni binteja oba sa atre makra ne nyina ya che eno an ye de ama wono nti monko na monkoye ne ntem se mokoye operation wi a monfa mo ho mekire na memfa mo nkire hwefo se mokoye awie bibia ye fine ye de mpai bota mochi se mo besere ne hia ye se obi asere ya this world will be a better place than see a bekure sika na nipa besofa why na memfa mo nkwa so mdwem na monkoye ne mfe ho that's na mishama na ko shapa na kesi amen djuma yi na ko ma ne nkoso amen na shanfo shafa mo bia na ko pengu ma ko nche na ko pengu oma bia skani free emesha homa amen amen aha enti enye no nyame enkam ho enti won so koso anebo ayen with little kwaku appeal no yenyina yemo na yen save life yemo na yen save life yemwa na yen save life enu ti boa yen na yen fama little kwaku so en sorry na obi anya ne nkakra mu amansan na obi a entume entina odo enigye eni asumudwie mu enu a ena ehia me donation line no ye 0599
0599814926 you be no ye de be ma no ye de be hwakora no na obenya so nhira ye twe ho abaye ba ye ne doctor ebedi nkomo Bema efisa wo fa rocket fo aduro pakum capsules uso abom ena enti ni ati adwase na ohaw wo honum ena oka sanya saade edan a ono ne tim no memra me nkotena ena mama me sesa me ma na me batma apromise nti yetete ho ana eja ye funbon ye ba ye nyinsen ba ye na me ka chen se nyinsen ya ba eno kwa na oka se me nkoyimu ena me se me ti adwama mo mense nyinsen tunu ena me ye wo ho ana me ko ma no se me kwa akwo na me ko wo ye ti me ko wo ye na obehwe me na oka chere se opeso obeya akra me ho ade ni oto akra ni din na msiyo nti mama wa ma oba na oka chere se sika okwaje dia abeya me ho ade no ne nsa ankanti wosere me obeye nti menya abotre na msiyo ti me wo ho a me che wo ma me ho na ofrem na oka chere se onya obi nko nsuo ma no ne niama so ye fia oni obi nsinti osere me memra na me boa ne sa ne ho ba kire no na me ye dan kwa na me se me nko ti me ye na me sesa me niama na me sa bae me bae mama ye tete hwa ya wo ba ko ye tete hwa na nyinsa foforo ye frubon ne nyinsa foforo sa bae no still o se me nkoyi na me se me nyi sami menene nyima mo nka nchem sami nkoyi na minyi enye wo ho anti dako ye meda ye minyane ye na me fa adwojo ena me mama ase wo ho na mka kire masin say anti me fa adwojo no o fa adwojo say Akoma obi a onyare nso na o fa adwojo nti na boy no ni oni ho okoye adwuma wo baabi na ye kra na ma ne ba ne mama ye kra na na obaaye to oba ya ekwada ade achiye mina mintimi nsole no suokwa acheme efa mefa ema mani nyina fly apromase de obia ni masema na mekan mama me kasa boy na nhweme a enge minni boni aye da wo hweme ba bia betise duro ho bia no ode me ko no ahwem nti me kan me hontam se hwa boy ya hweme minni boni aye da me na amati ko so man da ena o hwem yanti alaji ni ka kire me se eye suo kunti no tambia o me nyasa metwa hwe a me bubu aka akonyam na enye bebia me ko bia me dwale o me ko toilet o me sha tale o boy ya na de ehyem ya dura me sele nyina ono a ojai na djuma betre fie ni okwa adwuma nso o de aduro ni srame edwale me wie ansa na wagya me ho no okọ ni me maame anti yes an okra me maame na maame so bae na nti me wie me troku ni yes ko fom na metimi sole ye na menante ye ti awoka me ne de me call global hospital no omukọ fight ya anye ye nyom ka se de yale na si aye me no this omugbo akire ma omode me call edwoso ti edru dwoso no omse doctor ni ho na omsa abo akire ti living waters ni ekoye me operation doctor no se ma wode na ayemre ti okasa me nchema mewu na yeye me operation yeyi akwara no enya mama yeye me operation yeyi akwara no tuetua ho bibia na tuetua bonidi me pa cha ya o Philip o tuetua ho ka ye bibia na yeyi me de me ba afie enya akonhoma de ne danyina na no onya bi enso so na me ma me ban mi nti se me bra wa abrochire o sandiska na mam de anu aduane ne nyina yadi mama ya tete hwa mi kuri kwa adwuma ebi ha 9 7 10 obana mkoka ose adwuma no mama ntem na mtio ti mama dan no ho dem me ototais o twa blog ne light or wire light nbi ti dan no ho na me wodem ena boy bi ba fi on na ni nua ba nso on o ka kire nse o bra ni me yiri di agro bi a mempe enti no
mun kasa nkyerɛ nya sa mekuna to atwene hwan bra ayi no mini kunu no nua ba na boy no be bo nua ba na mane ti na me wo dem na nua ba no nkasa mu nti me wo dem ti mi kunu ba na mse Brian boy bia ba ha se wo se obi ne yiri di agoboni na me kura nam ka se yo nua keto nua ka akire no na Brian ye hwan o se akua me ka asema kire na mse yo nti ye tiwa na o se akua e ya adwo na odega na akire me se na damfo e ya adwo na prince se me mpana no nti oka enya me hwe no na mse Brian se woni obi di agro na se ni kunu se won pesa no wa de no atwa so o se akua mate mama mate no na che se wo kunu no ena bema bi ba fie ho se ebe tie wone se wone ni yiri di agobone wo kunu ni wo bi yiri di agobone enti oya na o se na mse tun hu free girl no otu na nkasa no o se mate enti me ba ni sha de me wu na minya asuro kunu wo sha ana o ka kire girl ni se o meye atadwoma ki na o moye gusifu ebi ma no enti mama me oba minim se mi kuna danfo adwoa no mi kuna danfo e ma me kra me ka kire adwoa se woni Brian wo bibi ya jai na se ni se me mpese me nu se dem sini ni otie ni me nya ho tan me mpesa o sta tan enye me ni hwe ye na msiyo mama nti dakuru ye da hwa na mi kunya na me ata me sole ya me ni adwoa nyem me sele fa che me ana mi so bo se oba no a ni kunu ebetim warning se wo kunu ni wo bibi ye wo kunu Philip Ajeman eni ni wo bibi ya wo bisa wo kunu a waso oba ne de enye ni bibi ya one ne nyem wo bi yire pacha wo enti o kan ye no ana am se so na wo pe one ne nyem a me de ha me da kokrada na mama me ko kan na busuafo se me na menye atanye enam saasa mo hu mo ni obia na me ya ka ofio na be ya busuaso nya because o yo niam kama mama e be si de na be ma busuafo aka che sa atanye mama me efri sa me hu boy na me baaye no me be fa boy na me na betina promise no mama me kanya no so asema se bia ma ye boni bia me de minim bye me boy na me nenet no o mo se me nye me ye prempre me hu asema na me kan prempre nti yese menye nsem bia nso ne hu na yeka ebu ho aye bu na ni chie enti enyi bibia ne yeka enti so nye oka sa no se atawo a meti akura na blew enya nanim kwa na mse tene bla me na mteti nyanka nti tene bla meti tene ma kama ena mde me ayi ma moso da sasa no ka che ma moso ankyere o ma me da enti edidi mo a motwetwe nso ankonso pacha debi debi be manu ahodu no debi mama kofo ate wa bon debi se wukuna fo wachi ne ba fofora ko obi yere mama debi ba anya sa de na anya sa de ba de wura mom de mama sa eba sa no na me tete ye no de ma ankasa enti o maame obi be bo maame amane na ye ntokwa ewo park so no ne ga ni kogina honum ema obi be bo maame amane ne kwaye ntokwa o park ne so enu ne maame kasa bi se blaya wa fa me woni ma wo suro kwa ye me wasa akwa adwoa na me de me nkasa nti hono na mbe yi atum se o ka kire me se oni adwoa nyim ewa bonte reform health clinic doctor mama mo ha ya mama me jesu nyame adom ene ahweye nti ahoden ho ye da nyame ase doc fa ye remu mama me da ase na ye be chia ahwefo wana wahwe Onua TV and any other platform ene mo amutie wo Akoma FM ni any other station bia no ye mamu nyina ha edeba dwumade we so na emran so say ya na lifestyle reform health clinic na one ye adi ahia no Dr. Steven Asidu from lifestyle reform health clinic ye dwumade de tambia ye kase edamusron konkra adanse de no so de kwa na ekosoro na sene ye be na otwemiensa bitwa mu no mema ye ma me kan message bi ma ye no enen so me de adanse de ba ko be kire ye be oso mbate ye mra ni ntie wo ma na ye de ba ko bi
from amamo because I am any afa enti utie mi ana why crowd say na ebedin komopa lifestyle reform health clinic then I say a diagnosis before treatment diagnosis before treatment as a diagnosis na nyina kire say ye pese hu ye target say me hwe no de nti na me hwe yare be ntia de na ye me focus de na me target and no na ma hu the right adura na tumi ayeden aboa enti anya say o ka wa asema na ye de adura ma say bi babi o be kono ka say o ka kire doctor ne say hu hia wo a ana say wa ware for some years awo mba no an say je awadu we konom da bi problem no a ewo ho no awo na mba no de nti na mba eno ne kan say diagnosis yen hwehwe mu hu de nti awo number na solve sa problem no enti lifestyle no na ma ye dance no et say bofo a wakọ ewem no o te na say ana say onya say bia na otutu a but I that bullet nyina say abra wanya aboa bia mba fie ti say hu target aboa wo hu say aboa no nye ansa na washutu sana lifestyle yeduma de titie ye hu yare kra ye start say de adura ye den ma enu nti na ma ye da musro no enti diagnosis before treatment ye okuma say abrepo Pentecost School Junction. Me pacho udu abrepo a o se obesi o Movi anim ho Movi e ho motonuane usi omani mo pa opposite pair e na sa Pentecost School Junction wo e Pentecost asoro no mo basic school e wo abrepo sa junction so pair ya somebody si wo fefefe e ho pair na obewi sa de pamfo bi ho ajatela ene ne nkwara no mo ho me chia mo na wiye e na ba kon so ye mpa boyfriend aja Peter ono so me chia no omo de udu atem yo mo ho a o me chia wo machi pair udu a so pair lifestyle na oba doctor ebo ho omo be chia kama timechia omu nyina so ene na oba ya so ya yare no de gise wan fama ya de se o de bankwa dia o ho be den ebeto ti adanse dem de kwa na ekoso na before se me ma me enen so mesre na mana cancer message we amaye no ma me fa your numbers no entudwa 0502 41 29 75 0502 41 2975 After WhatsApp line on so 0208 47 86 0208 47 86 and on your WhatsApp line send a message ye be din komo kama na ka hu se komo ye be din nyina so be fa number no enu ntina ye de numbers no atudwa no enti ena yenhwe ade a ekoso sene me kan no dance de ndie bebre kwa bayamre ni so enti anyetem bia na metim dia dance de na yeden aba ena me de ba konso e de famu amaye enti ma ne Maa Akos na dawo ma obeka amaye obeka kodu ba bia mema no astop na yatoa enkomo no so enti mi patcho me pese wo de patient ni din esi kakra e de emame yes aha enti wo ni din be si amame na yenko. Also, good morning. Hope you are fine. Hope things are going well. In reference to the pregnancy, sure. It's been a while. I heard from you about that. Okay. Until the voice note the reply, I'll say okay. Thank you, doctor. And now a sign back. Scroll it down. I don't know. Besides, say, who at the same. Until. I'm sure you are almost through. I say, may the Lord push you through safely. Sir. Na kaya pe babia. Obo hu no da ha. Obo. Ono ankasa responde ye eka. Enyema. Ono ankasa responde ye mi pese aha no ani. Okay. Tawa me ka say may the Lord push you through no. Or responde amen. E no ka month do already. Okay. Great. I say at 7 months. All right. And 7 months na any period of time the pregnancy we be say na eno say e bia want dey can say mami we na wa wo ba ko already but ofafo bi ma na say asa 3 times to so mensa no the doctor man kasa kra na say nyinsa no because e bi be 1 month to 2 months I say akra no ya check it meeting heartbeat fetal heartbeat but these first two pregnancies omo ya 2 months kra no month akra na heartbeat na de nankasa asay doctor ne de to treatments for 1 injections believe me say anka third time no de bibia do yi third time no 2 months the same thing on testing na doctor anka say ns na be e no ankasa e flash means no okay nurse ni ba ko na onim no na danfo no de ne baaye de ne to do so 1 month
nyame adom owi adom wa ma the next man of afro eno na edimu a abedu sesia sesia bibia da na koma watcha 7 months for the first time in 4 pregnancies. Yes, enti adanside de kwa na ekoso last day etie no foforo enen so de no bebre so ho but se na me kan sa pepe when you 7 months sa pepe and I show date na eno no 15th March enti almost through na ni se nyankopon so be hye na asomdwe enti mpacha wo no de sa wo no mba enu nti na se ututu na maba enye kasa keke enye try and error obi beka enye matramakwe we ye evidence based treatment na ye ya na bibi ekoso na nka mhwehwe data ba kwa na picture ba kwa dia ba but escape me kakra ba kon so anon so na koma ho no left ventricular hypertrophy left ventricular hypertrophy let's akoma no left side na ho no nti in on ye beka say cardiomegaly akoma na ho no na ye dey to abuse for some time no just this week ya oba bi ma the same place a okotwa ECG na ye hu say akoma na say no same place okotwa ye no bibia aba back to normal na Africa kan ya intimate me nya picture na banka ya de to screen so ma ahwefo na tiefo nyina de ehu de ekọ entenya se ya kan keke lifestyle reform health clinic for problem ne bra so what I say bra fa o ha no bra na yenya hwehwemu test a wase ye bia ye beye yehu bia problem ngina na yentimi enye den emo e bia na otika mu na usi ana o ya bia pese otwa ho kakra saje number no eno ne hia Bible crack assembly ecclesiastes or say assembly nyina we ne say do nyankopon bobura ye na soma urade ye kan nyina ko wie say obefa number no tutu na moede e de aba ntiano ne ya timi san fa number no ento dwabiem 0502 41 29 75 0502 41 29 75 na ye nto ankomo no so enti awo no de opa oni hukumbra tambia ye kase awo mba enwo oba natiko emba oba no somo because onya doctor unim de nti awo no mba ebi kra awo na ususu se ye oba no ye wa bra be ma ye hwe husuo se problem bi wom se ne be 2 weeks ago me bo problems awodo bebre timi ma be ma nsuo enkra na nye ni nyina no no e dos bebre problems are emma mema wo no the same number of problems so na ma so nye de ewo enti no oba no so se ye oba na ye betwa scan yebehu se problem bi ho ni aboa no yebehu mu na test ni hu be ma no so yebe semen analysis ni ahwe se problem bi ho a timi pa cho se awo na ye problem amumi no mbra na ye ntimi mboa mo eye ma no so a menses no ye mfi chiko na kwa bibi ho no timi te cost amount obi bebre ho mo fra na me ye family plan wie yesisi emba na me ye se wie yesisi emba me pa cho ni nyina no bra lifestyle reform health clinic o menses no mba yi eba wasese be be ye we yasa me pa cho problem bi a wo menses no tutu na mobile lifestyle na yentimi mbua eno de anya problem kra afi mu a sabe mu ni mukru hia wi a na nsuo na samba eno so be 2-3 weeks ago me be chere de enti atimi ba ne sa problem e free oba no ni be ma no ni nyina mu mienu mo ba ya be test am de enti e ba ne sa nsuo na samba no e be sire na nyin samba nsuo no heko na atimi akọ amanyinsa naba aha na nsuo samba de a na se oho kwa na se oba nyinsa no ntimisi e ma ne yi ne santi no uhu saade na return of semen after sex se oni ona wura behia obewie na nsuo na samba de bra lifestyle na yentumi anya de emboa obi wa wadi kan ko hospital am yaka problem that say be fibroid and I see ovarian cyst or endometriosis yasi hormones no kra from and hormonal imbalance ade bia yaka che no me pa cho lifestyle wunya mba yintia ema waba monye den engu infection enso ya ade a ha ne ha manfo enso agudie ne de yesi yenja di ntia no so sunsanso ne de esa na beba yesi etrenyanti yenya cheso ada enti me pa cho wakonya infection wo se sebi nshodi firi wase wo bema mu ewe nsan bi gu ho bema no kra se efon wo mema samsisi a enkoye me pa cho honde hiame bema sebi ye be for bema yade amienu eye ubotom ene sabi usisi mahoden anampamu agro o se no besi akọ sane me ni me ka so be ma o be ma o ti be ma de mi kenye bia sikasem nyankoyi na so se bi koye won paso a eti ma yama scholarship ti mi patcho problem bia we how me ma sem koye abra oba o atinka wo form ni na oba e betimi abo patcho ba o sa ni we chika se ya usisi titriti o to ase twetwe sa asthma ne pressure diabetes stroke sane ma ni nyina na bonus
organ problem to say liver, hepatitis A, B, C, D, E. Kidney problem, yes, a failure. Prostate problem, what you want to tell me, watch man send about. Yes, Akoma problem, biara. Yes, a fabra. Oba general checkup, Nina Oba, Yabayamo. Me patch your Abrepo, Pentecost School Junction, opposite Morvi. O cross road from Morvi side one to the other side. Yes, somebody see you at the Panfobi. Papa bakun so your friend Jupiter or yem pabwa ofra obi so mo a your machi prometro Saturday de ye memenda me nya adwuma but Sunday ekwapem Friday anopa 8 to anumere 4 ye ho number me chat on 0502 41 29 75 0502 41 29 75 0208 47 86 and on your WhatsApp plan patch frame yendin komo bra na beje wadanse na minshira obibia so papa Dr. Rocket Clinic Limited for say ya ma paku mema ma monye mema no paku mesisi omo genica 442 na aboa ma vent capsules so na wo prostrate junso twemu ya de beko metfagin capsules boa ma moje de frisane ye ni paduani mu accuse pain oda na dwa wontumi na arthritis ma mo ye adwumade agodi for ma ne mema modie no metfagin akokra ne abrewa no mo ko jogging fair Rocket was 0248885040 0248885040 na Caresic Ventures yema zarme chane ne G capsules oba bema ekuro ensa gonorrhea syphilis ode pua o immune system no edra no enam na mansadi wadanse Zahara mission ne G capsules yenumbom with the Mr. Benum G capsules no Zarman capsules de eno no boa wo papa ye bema sisimoden na ma obema mu ayeden kama hindi e ba Mr. malaria fever typhoid jaundice na me a wona mre wedro no o kan shi drug lane herba na pharmacy chemical shop BMO Zahara mission ne G capsules hindi e ba Mr. and na face Zahara man capsules ubenya bi friend 0246 348334 0246 348334 Pastor Julius mamu akwaba Joseph na ku akwaba BMO evangelist akwaba na na yire akwaba evangelist yenhwe ata and na fe ajimai ma me da se ya chiete fu ina opele o santas me chiano ma ata ya sebo na member ine mai kwa tete aware ipa na abantu so okaso obeba na obeba oh because questions na ubisa na no ye ni bi ho anu kure ni me no mfa kwa mu kura oh me de me ade ba kwa mpese me tumma ne me manya fo sa aware no ntre se enko ba bia and you feel say wuntumi a ni wajai but say makwa aware ase ochina say ade chia say as say I too much ama aware na time atoda na an really Facebook o say ebi mu etimi comment say aware kwa yenko bia na me yenko bi ya na yehu yenwe brain so ya yem na yehu akasa because owo mu emu treating ma just a dawson dibi ameka say man mema ni nyina anya na so mema no de too much mema de as a kwase wuru be me bie yo baby obo so bunu kwase a be me bie yo baby obo so bunu kwase ma de bi ameka mema say ofra o mo na nkomo de bi ma kamirika on be ba be yi ho ano we are friend out to mobile park so friend o jafo no so questions in go continue nya no de me yi no so na baby ma me de me say omra na no me pese me ka bibia bua no fo ba omra oba na be boa no say ye friend no mo ba baby ho mo ba o mo kire mo nsemu ya na to asomo say ye friend no oba be boa no ante me sere no ba bia wo say omra yeri nyina ntrase na afi o mebo no nkuru no yi na ye mfa yi entuye na yensiesie o mo aware na emwa wo na me chia Reverend Samuel Kachire Kwatin or Santase Beauty Queen Echiwa Access to God International Church. Now watching nyina me no mu ye program ho me chia na pa nya me hia no. Amen. Agria Marco kuata how no onu so odi mu akoten. We hia bema. We say wo the first one no ye bu kwase ya. Enti nka second one e dia medini nkofie. Na medini kofie ne namu an wanya hwe ne twom. Na menyam ye. Menyam ye no so no wase me nkoyingu. Na ne manfi no mesi bi mu me daboni mu dada. Me ye den na misa akwa yiguo. Eno so a what yase. Second one wase koyigu. Ho ne ya na medi ma ne ho yawo no. Bema wo do wo pe wo. Beka che se koyigu. Obeka che se koyigu.
na wa so face wa wakọ no wakọ nyamia ye wadom waso ye wo na nkanu anu no wapa oba bi atena onware wo eno na ne nuamo ka kire wo no se wonware wo enti menye mamaw menwo maw ebia se beya obeba beya me ho ade ne de ya ade a enhia mama ne se omukeka sansensem no se wan kasa no hu se be ma no wodu bedru ye no ompe ubiem enti wutoto wo nieme yiye na nka pe ba bi tena na bo abrabo ne foforo na wo se ahia foforo wo ma na koye ho ade wo se edru ho no ye ka cho se firifie hakọ na wo ye nya wo ade ni nuamo se wunturu maji ha moso oba wa no sonsoma wo firi wa no wadru akire wakotena obi ho na wakọ akokeka ensem wo enko obi a wo bo wukunu nyina wo ma na adwuma no wayi na firi oh sansensem ni nyina ya ade a wo se me ma no nye Mami chip in with this as a minya messages bebre almost a marco ya anti momo number no ma bone bi bebre pa 0599814926 mo mu bi se bisa no 0599814926 we dey ma bono mako eno ne donation line no nti mo amobisa no din ne Mary Akosiate mabo ama edina ne dia mako enti mekan wie se mesram se mo ko relationship bi na wa wo hu se first one emwa wa yentoa so ensa anko biem enkofa hawo ma meto ye so enti wa wo hu se ye no twa so be ma ne dia mako wo se wo beba enti wo baba ne die esese ye twen no na ne magic voice no wa ba be kire mu hayiye e de a kire ye oba kro na wo ye magic na wotumi efasa ansa ye se eye mi kunu phone no sa wa bebo sa phone no na wo sa de aba be kire ye ne ama wo touch phone na wani age mu de mo se mo mmere 1 CD no mabiem 2 CD no mabiem 3 CD no mabiem indomie no mabiem mo brofo ne mo I say Akos seasoning powder, Island Spice and Trading Ventures. We are one with Yaba. Would the year Diania ye come at Dentimo Moji orders no? Me say Akos beef seasoning powder, Akos jelly seasoning powder, Akos steel seasoning powder. Also, the other no, when you be with drum for 0244 160750 0244 160750. Evangelist. Mami, Katiana, Emprachina, yet two mufuna. Omuso omunsuye nyansa wo saa ne beba me tu Ghana for mafo makana happen say yemfa wo blocko beba why you say o mana e no bepewa men na ne awoche awoche nso ni bebi ofiri so o de wo ni say wo a nipa no empra na wo twe no de na wo be ye ama be ma na timi du akofie akoye wo ho ade se nyansan na wo se musua na munyai se na ya te ona e na wo ba wanyem wo se koyigu second one wo se koyigu be ma wo te se bia wonim nyansan wonya papa wonya ja ye kasa asem ya munti ase de bi di twato ma me e ma ni bia yo mo nse nyinsan yitu go na nse aye àwọn mu ni ko su aye tie yi ana kakra ma ko yegu atemo da ho adera mu ye na mafa ni sasa asotwem bia ni ho asa onyame omfi obia na kakra ma ko yegu yesra mu munwene ho na atemuo eda ho etwem edamase na me sha papa na naire ma enema miensa pe na maker first one yes hu kunu yen ya we hu kunu yen ya obi be yen na ma ana se oti a be ma ne ebo ne kwa du bi se ode skakra to onye adua no se na ne boafu enti oba ya ne sa da no nko na ode kom dai ana ma wan ka ana no so call ye na side check no ni adua no ode ma no enti wo pese ukunu warew not now ho ana ade so ware okra o pese wo ma obi ye ho ade ana o pese otna wo ho no de na wo se wo ye bufu a woni di enti wo boafu nti no me na na ka asem mi che o se he o de no aduane no no akodo ba na obedi ade che so kro obedi enti wa na wo so ho kwan kra obefa so a be ma na boafu mpo a
wo de yɛmfa sɛ bɛrima no bu afu a wo na ɛwɔ sɛ wo ho kwan a wobɛkorɔkorɔ na ma bɛrima no adwene abɛfi na woantumi anyɛ wei na obi deɛ ɔde akorɔkorɔ agye a na wagye afei na w'ani abere wagye w'enye two ɛma yɛnya adwene bi wɔ ho bɛrima ne bɛrima te hɔ na onyam na ɔka kyerɛ sɛ kɔyi go a ɔdɔ bi ani bɛrima ɔpɛw onim kwan korɔ ɔbɛfa so a na wakasa bra nyinsɛ ɔnyɛ ready mpa nyinsɛ aba no onim kwan ɔbɛfa so ɔno ɔbɛkasa o sɛ yɛn nyinaa na papa ɛka no nyinsɛ ne awɔ yɛmfa ɛntame bɛrima wɔno ɔpɛw ba sɛ ɔno wa wɔnyɛ ɔho adeɛ enti ɔbɛhwɛ ne ba na wagyaa wo timi da meka nyinaa ne sɛ awareɛ ne deɛ ne kwa aware yɛn nyinaa yɛbɛkɔ bi deɛ ba yɛnya nteaseɛ na yɛnyɛ matured na yɛnya ɔdɔ na yɛmfa ɛnso yɛkunu ne yɛyere mu bɛrima ne fa baabi me ne nya adwene ba te wo sɛ onyamba nti wontumi nka ne bebree ɔbaa ne na wo miɛnsa deɛ sɛ etie bia no opɛ na akɔfa yɛ ompa nka ne ho dodo saa first one na onye me na aka so nkoyin ompɛ na nanka wo sɛ hɔ na utwa so na so wen twa so ane na wo miɛnsa de wontimi nka sɛ kra saa kwa sɛ wagya no ompɛ no ɛnde opɛ no obɛba enti yɛ kyɛn no ombra na yɛ nyina yɛ ntena se na yɛ nsiesie na bibia anyi nyame insha papa ne mom ne hyɛne so ma me enne awia yi sɛ Bible Center Chemfo ba wose nompeni nkasem o yere sem expert no enu ntu ba Chemfo ba otutu nompeni ene cancer stroke gonorrhea dam efom yade stomach ulcer be ma waye mre eni yade pe na Chemfo ba ntimi ntu ase dia ka ni nyina no obeye no condemn grabu kuma se o wato so gogo hospital nchen Teba committee 16 la shibi Obemba West Club Frey 0244083482 0244083482 na Daniel Ben Trading Center wadi Daniel Ba Mesha ba nandi tone ba Mesha na chase malaria fever wuni moja jaundice malaria meshawa da wedro Daniel Ba Mesha ena Dani tone ba Mesha Dani natural ba capsules eye mema enkwendro Daniel Ba ointment fetwitu wapo no wapo so na ho be to Dani prosta on so shane so ema me awie se eno so be ma nunu bia eboa no na etutu junso mu yade prostate nyina afi ho Mr. Fredman Samenko Apidang ena Adom Chemical Santase Frey 0273 392877 0273 392877 quick credit se beje bosia ne fa kwaye adwuma beje bosia ne fa kwaye adwuma na atefa ko what wade so enu ti fra quick credit was 059692 0833 059692 watchia osotwe ba powder ni o eduro ni otwe ba powder the magic powder esiesie bema mesewa da ebia syphilis gonorrhea wo ba wate kanate konfiti kromu nye de wunye nie eye otwe ba powder na Divine Hope Herbal Center ye wo makro abusokuru wajanhye frɛ 0551 228281 0551 228281 Dawood 360 capsules Dawood ointment no mesewa da ahotutuo Dawood 360 na Dawood ointment fabi twitwa aposo fabi dobra sawa na efetia na heba na pharmacy show mu enya na frɛ 0244886437 0244886437 kafefe ye mane memedro wasetalala oba nunum bi ensisu akoso ekumanu mu fichi kromu atenka wunie bema wonso nunum bi a wojonso anu wa yase wo bema no efon na waye mre nyina ebeko kafefe ye dra amanse age ato breko pe Daniel ba korenak wo benya bi ewo apidance ma ba no usko bi fe Harriet ewo 0207 183 oh 0207-183-819. My second story no Otinasia Watinishio and Matia Mono. Mammy, now promise to say, we did the same, but Mariama free in the bay. But on if you cry, who free cry? Mariama then I will soon. Mamma, but already a boko. How day, Mamma Raho, but home. If I say September or October no more, last year no more. And now my son, my name Banina, I be into Colandom school. And I'm so me fun who send me back room. And I'm because so cram so come see you. And then there, I acquire. Into me for a car or school and be see a Kamara station. Into me see, I know. Paddy be a me for pa. And I'm in any bush, and I'm so afraid to send or see you.
na so we de na me se an wo fa me ho ye ena papa no eye brand be bisa me say mi ko na wa boso kana me no wana na me se an ba cho na me no na wo kura wo hwe nkwalai obi o shime chun so se uni abema pa no se wo ji sa no na wona no na me se an pa cho na me no no se eye an pasa wona no na me se wo fa aden eye wo fa eye brano sa na me frɛ no me de minim dada boso kan na mo nim se minim brano because of eye mi kunti minim no intino na ma dwen yam se ana bia me kunu agwale bi foforo wa chi na se na brano o kan sem bi sa no ana na me so fa o de me so asem wo ya den ka kire me na brano sio embe ya ba ya hunyam te se ye ni obi ni ye din komo bi wo suma se ya kwane ya den ya ka kire ye kunu ya san boni pani din pen na me se da bi odan te sa enya de me yi wa man to feel like na ko be wula bi wo hono na me so fa pa cho me sira broi se vo cha fa minim na me kundi aya no na me so minim na wodi aya no ntim pa cho jemu ma me nam ye de on ka asem ko na me pa na cho ena bro me kunu adam free be ka say ukura friends ya bodi me pa cho o de be ma ya kwache okay me pa cho na bra ne be ka say me kunu ene ne girlfriend she ho na me wo fa o se ya person ne girl she ho no mo nti bra ne be ka say wa man one no ko adwuma mu command threaten wa hia ne na kasa so still me kunu ntifo na me kunu tumi ja na ka che ne say ska na ye den e ka sa ma anya me anim ne me kunu so wo ska no wo ska be ma ne wo ska na che so wo di ska na eji obi girl ma nti aboso kan wo ska din pe na no e di be no mo di nim no wo ma sometimes be mo friend Japan boga need somebody Japan o you good boy ni good enye say ma bibi ntina me ka say o you good aboso kan fu no mo nim say ya kwache good okay nti ma afi brand be start kan sem no say wa mama me contract nsa me kun nti wa ko adwuma me kun akokasa nti say me kun jealous mistake oba praise no ana oba dinawu na me say ku be bura me sraw nti yakopo water so bray ye den me so pani trauma me say be chafa no wo fa ase ne me me nta ma me kasa na brand akwa to deep na me say wo fa me so pani trauma because no wo fa ase ne me ena sebe chafra me ni be ma no say den enya nkola nti se bia oburu ni po no opra ni po na sebe chafra opra ni na da ne wo fa ase me am so na ma me de me ma ko be wura e pa cho ma me wona na ma wa ise okay ena me ma ko be wura ni den e pa cho ma me na de me ne papa kasa ya because me bu no bra na me kasa because of me kunti se na me kuni ne ye nti me bu no na de me pa cho na me kwen be 3 days time na bra no bag e connection me to ade wo connection over head ne so ena bra ne ba run na me kopa me nda fo bi cho amaria ene ma me bi na me so mpa mo cho me kuna fun bra yi na bra yi se no ne me kaka no sam ye de mo pa cho bi ye den e ma no na bra yi be kaka nsem na de chire omo me nyo mo ton ade no ho ni bi ena bra na ma me ne nama ena o ma me ga ne nama be bia ga ne ti no ne ga no fia otimi na ga na ne nama na be bia ga ne ti na bra ne chire me na me ko da beli de na me ma me ra mo pa cho bi ma no na me ko ga ne wo no me ko ne so man ko to ga no nti me tsna won mo che fi ga ne wo no mo e de ko ti say mo han mo first light traffic light no emunwa na me ko tan sa ma tan sa ga ne mba na afi de me se chire se me de minim but me friend sa no so me ko na ga ne wo hobi me call guest house wo ma na ga ne wo because of me nti me nim say eyo no na de me di tupa na me ko mu adwuma mu nti me ko na me di de na me ko na me say look nti sa na wote ena me say look sa na wote ena mind de me nim kun kasa na me kun wo fa ba ko bae so fe chafa me kun abusuafo de ma omo nim tie omo ni wuti omo nim tie omo ni woni asem ma da bi omo nim tie nti asa na wo fa se me ma obu me kwan de aye den bra na me ko ni che na nim din kom wo sum enchem nende ma me de tupa because ma ko manye nti no wo fa no a de ono nim se na mete na me tie na me de me den mi ko fie ti ne ko na bra ne be we no bra ne san frɛ me ukunu aka ga na oni ukunu twempra no ne boye no frɛ me ka cha me se wura no aka san kyerɛ ukunu anya me je no be be ma yan na so wa hunnim wo fa me sraw and me ne bra kasa it's nice me wo bra ne contact ga ne so me wo ne contact me frɛ ga na hwe nti no se bia me kunu ba fie ne se bia
me twa me ho na me frega na me ni ga ni din koma me kuma ko ga ni chawa bana ai se me kuma ati information ni na obefia na me ko so ya de mam na me se wofa sa ko si uni pre na wote en koma me ni ga ya den edi ma ya mi adum ya mi anyim ni me ko dede se be chafra kana wa ka baabi na me ko dede o hwe me wa ya dan ma me ko wa ka baabi etifo ho na asam ne wo no wukunu na no ni wo bi girl se ne yire twempra no waka baabi Mariama pa waka baabi ba chane aya kuma 87.9 F ma kuma nsam twumade no eno ano wasogu so awutie no etifo se wo pese wunu de nam so ma Mariama kunu efri mu a age se wo hia metwe wada ye twa ye ho abasisi a emenso wanesu eboni na fabi ewo efie honum ana omuka asa atanti sasem we wo honum ana wanka na mseme koka yeseme nye ntime nka mama enti edidi mua ana onye adura ne de no enti no ani ni gina ho oni ni sta hye ho na me bo anopa na mfro ma na mbo na manye se ante ya wasame adua hye ho na ye da no wo ye kwa woye no ana ma me ne ka sa ne kwa woye hello wanu maduro wadidi na ntimi ya na mse Brian tu sa afra adua na akọ police station mo makoso nsan bond so bia amfle obi abim nti mama o friend sa no na me anopa me sole na mbo ma me amane na ma me se ya wasa ne adua o sa afra adua nti ye keka na ma me parayi ma me ne sa ta me ta wa chi aya koboni dua wukunu maame mpacha no se koboni dua nti na ne baba ma panyin so frida ma pie na se ma asol panyin yesa onkoboni dua sesan ena eye kasakasa be ma ne maame asol panyin mpacha wase asol panyin o ya asol panyin no se kobo kura dua nti ya ke wa kama ba ni frida no se dia na asol panyin foto bible atwedi o no fras edemba no se ma asol panyin yesa onkoboni dua sesa asam e ba ye solve adenti no onkoboni dua ena enti awa ni nua ne dane nani a ewra wanya ho ade enti so o twempena na hawa sesa wo niema be ma ni nua panyini be ma no ba be ma no wono wakọ ha danya ne tama so ye wenye skanti anu abetro ma me fie mama enti anya me so me da ma ni anam se bre na me bu pa me mu biem anye eye ntokwa ma o kan bi kire me no me so me kan bi kire no ka chem se me pa wale me nyo ba ye wale me ena ankrofo patapata ya na yekofi nti yekofi no se mama obi an me nkasa me sole a na me koma me ho enumire na ma beda sa ti ye wo na me kunu no wan kra me mpo so okọ mfanti akoye adwuma mama okọ e wa oma onfreme nti won freme me sole a me didi ma me ho wi an makoda na ma tupunu ni makoda sa omutimi ka se omo boy ne ba onko pedan emame omu hia me fie ho enti ne stepfather na enya yi ne stepfather nya yi no na o se masse se ata ne mikunu maame ewu nti ahoho oba enti fakin ni maame ne koda o maame ho nom na ahoho ne medada mo no omukwa na wabeda nti maame ne kan mama mankasa na me wura de na mtupunu ti ade che na mfre mikunu se blaya wo no ama we nyina aba na maame se eje Peter nkrofo oba nti no memfa kin ne ma no na wo koda hene fe me maame aha dan ewo ho wo koda maame ho sa dan no ema ahoho nem eye wase mpacha nti manka nti me kan na mse blaya wonu ama we nyina ba ne yese osono tofoma aboa bia bonu bi sanya wa enka o ma me nka nkire me se me mfasafo amma no ma ahoho emeda den enya me kan ya nu minim asama ono ma me kan ya ena mama me dem tete hwa o frem hello nkra no ho ye no akate no me so me mfre no ti o sabe no okwan
wo konfante okoye adwuma pacha ya na adwuma ne ta de ne tutu kwan saa mama una me bisa una ne tie na mbisa nso se me on tu kwan ba infante ho na okoye ndie one oka chiro obi so okoye adwuma wan kalame ade na montokwa ese montam se okofa ampra na amkoka aye ninti wan kalame na okoye me okon mi hu no na mbusa me ya na mse bra okoye wose mi tu kwan na msi you no okoye to okoye me ho na ofre se minya bibia ma menka ni enhwe nkwala no enya mama oba no oto touch phone na ode be daada me ode yadan ode be daada me ode na nkra touch phone da dabi na makura bi na ache tu ohun se wo hia bi tu ode be daada me no na eja osaka se ye ntina eni se won fante okodi brobe bosume no sendiska mankura no no sendiska ende no sendiska okay into what the touch phone the blame and say jamaniaje into all no Sunday kasa ne kon do abeti he menka bi nsi ho enya ma me hope mo ina me ka abeti no say me kunu fura abrochire ba na me ka abeti nsi ne ho abrochire kro ba so say infante say wakwa abrochire ba watu kwan kwa ba so okwa infante no so ofiri abrochire ba ofiri abrochire ba nti na chi was I the touch phone crab ba and was the quandra aduane or something any akoko nam abeti ni akoko ni nkato kwan okay aduane opepa no na me ye na me dis nti oba ye no na eja me de bre no na ye didi nkomo no opa me che se boni bia wa ye bia me nya ncha ni hwe nkwala no na mama me da me se me de me nya wo na o se eja wenye oba afoforo na ukofa ya na se wanu hunu asa ba me de me ni boni bia nti yatete wa mama yatete wa boni bia ama no one was so eguso awutie yenkwai na mene ebila nkwade nkomone mum hyane nso se enesmata de ye ofa ye Joseph Fashion Adawroma mu wokọ wedding engagement party ehine fa na wokọ atade ben wo abrochire bia wo bia Fre Josie na won pempam woni ema ne fama wo owo bom so woni meet me the sports ene di ehwen mu Fre Josie e wo 0243433465 0243433465 na obepam ediamao bila yes auntie enye easy o Maa Akos enough form by radeni ehwefo oh ye what you say David say hwe enhia ya da hwe ya ya me behwe Akoma na kosi die nyanya ne edi enye abaye ena wo ka ho asem die nyanya ne edi dia ho ani ehwefo onyame hye na meni pa yode fo pepe regima fa bi nka ho na de ba ko a wo ho ne se nyankopon ama nkwa no amo ahoden na ahoden ne duru ba bia na chimate kakra ba ho hwe ya ne ka nya yare bia na do bato dan mu nya yare bia na ba mu aye mobo na so yare bi ho no ma yanim guase yare bi ho no ma ya tetiye ai ba wa kwa mu a ba bia de na ba hye no twa ho firi nipadua mu a enye enso na hye ho na edokro enu nti na nyankopon ma Dr. Ernesto duro nimdie amode ye Ernest ointments any awake natural capsules so pharmacy ni pedua no na ba bia chimati bia beba bia no se duro na bo ye free ho no na ho de na wie peye edi ama ho eye Ernest herbal industry e ho komo ne ba be dia omo na de Ernest ointment na fe awake natural capsule aba ejaso enye duro enye nku enku papa ene de free Ernest herbal industry asye yes me pacho enku ameka ho asem yi eyenku ketua krokrowa bi na sane etie ne se adekura bebodi akoto sa enku no unyusu nku ba ko nwie na ade na firi wo ho amonya fa ho die ena mentwen ma bibi so nyawo ansa na kopɛ Ernest ointment ato na da kwa kohwe atu sa ade no ebra ho ode bibi anyawo akɔbai ehia sa ode Ernest ointment ebeye wunku na ode asra na aboa asiesie honam no a bibi boni bi antimi mfiri nkyɛn ema mɛsɛ honam no na ode fa ho die brebia mami phone number mama tie for sansa ya de ehia probu ho no nche ne ka otimi kura obesifo a wonya na bana hope nanso so no wantimi anyanti osifo na afi obisabisa Ernest herbal industry numbers ne
0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 when any numbers are fra on sabeka doctor on one kasa ne kura na wonya afre no obi ka lope enye nipa foforo bia e doctor na nkasa ene wona wo kasa o wa botre a woni nipa kasa ne wo hia bi obenya brama wona chechire mu na duro nso ne bonye den ai wo dwa so nso etimi pa chotie ne yehu na mani sansan honam ani nyare bia se ye kro ena ese honam nani pimples na agi wanim aboso me pa cho eye Earnest ointment pe eni edura me metimi di me sesi me bodi ho adanse a kire wo esanse me nimnia eduro we itimi ye me nimnia mahunu bible si di enim ena yeka ena di ye hu su ne di ho adanse na me nia danse krum mfa nkire wo da sanse eye ade onyankopon ompe na earnest ointment ameka ho se me ankasa maso ahwe me hu sane yete ne magia tomu eni tina me de kokoduro ni tumi edi ho adanse di a kire wo se wo so kopa bi na emwa wo enhihye enya hwe yete se nku pepepepepe wo de sra eboma honam nani toso utuntum yi ne ho kokonso ani ne jai na siesie ma no so ma mo ba bi yeye mo ba bi a ho de mentimi kan mi jama Maa Akos eyeye Maa Akos so de asawai wo de dobre earnest ointment na wo de ahyew akoso akumanum inside ho aha na akoye ho adwuma be 15 minutes no you are there for no akodwa dware kama yes na wo horo ho na wo nsa wura ho a wa na be hu yes eye habama babu si eni duana ba haba ne yemfa sa yade weni mu awo ele papa keka bo modi aye amayen me se mi ankasa manini obi a one ne ba na no last week me kan ye na ye brother na me hu no na me so one ne ba nyina mfifisa agi hunam nani esai no akoda wanya boso me yensa mfifisa me man na next ointment ma mi di bisra ne ba ade chi no fra bi sam se edro no nya ne hen na msi aden wasi nura nkwa ye de aduro ne siraye no me hu nsunsu aso se ne tie no no me no ka se fifisa o de ni o earnest ointment ne ho ato no aduro ne da so si o kitu abi pe no wisu ye earnest ointment mo yisu nkwa hudo bi mo anya so mfa so mo yisu nkwa hudo bi amoamo me pa chow munjai ni nyina ngu ho na mkope earnest ointment we ene de medi ho dance akokodom de akere wo sanse media maso ahwe na mnimsa ne etie earnest ointment je number ni bio 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 emanu a muye muti obu onso awobo na se wa anko saloon a unhu ni ye emema dodo na nso osade no ade e friend se hoa habinum papa Akoma ho ba no no okuta afin na ne tofia no no de dwini trase o de ano no no de dwini trase no de dwini trase emu ye ne hine obre wuhia so de earnest ointment ba ye unku emanwi ni gira emanwi ni ye fe na sasiesie tiri na se ema ho nyina afiri ho no na ye ne ye ho no yama enti ema na ehu ni ntam no me se fans o mo de gie eni binum ade papa bi o mo de gie wo dem nyasem ketua ubehu abaya bi na hwe bemol ninam ebi owura bi otu ntem onim so osika pa nka ja wofere no ubehu na abaya no ne na eye onwanwa se we die na na adai na ni so abu awu na onim sa kokohwe ne wonya efiri ni nchen yo Akoma efadi agro oba unsu koto bi siesie wo na unsu de beji ade earnest ointment na meka ho asma chiro no na awake natural capsule we ayatopa ye oba memene memmanom ene manom awarefu aduro no me pacho so oba num na bema num a e ma agro no so agro ni yede awake natural capsule tie di ni awake chese sorry keka ho yes awake natural capsule ebe boa akanya ho bema obegina na so yese bema oba so wo de be pie manu do na ntide
Martin Kaira, Wonum awake, be you daba, be you attend Kaba, Nani Bassa Mudi Shamu Jai, say ye, Nani some Gusweni, and then Bassano, and Mississippi Honomo, and Toka, Brebia, Chamu, and the Bia, Akoma, Yakayakano, Nini be free Honomo, not Dani and Jian, Essentia Warrior, awake natural capsules. And that's about industry for a Debajaso. Nebone for. Mamincho baby Benebi, Nansan and Jinambasi, J. Would you ya friend a doctor is a mepacho? Mati what drew me once a net saying, Mati awaking once a saying, Mati and next ointment once a saying, Dr. Benyabu Trachichum. Okay. Numbers here 0245 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Mo and crime mo from an Okanshi drug lane Okanshi drug lane Would you honor bisa Kings Walk Heba Ubenya bi honmo Kings Walk Heba Aferipash Ventures Ubenya bi Tinated Heba ebi ho Base Life Pharmacy Nisi Pharmacy and na Rejoice where eye omo one crime mo de no afe udo ni cheko Florida Gapsin Pharmacy Ubenya bi honmo Light Pharmacy Drug Right Pharmacy Bino Pharmacy when mu see bia mo am ko Florida so en pata botime bi honmo afe mu san be pon ba se honmo be nkoko a no bisa se hefa and Oskobi Pharmacy wo ya be chew anase Hillside Pharmacy and na BB Pharmacy Sam Yami and Sankoko, but Biobocobiano, Bako, draw the Busu, Coco Pebi to Tongue, Opa Conso Betimiana, Castle for movement, Tribe of Judah, Tribe of Judah, and no a year, Castle, Tribe of Judah. Now, for Kumasi, yet Demo Selkrum, Yakwa Dani Heba, a drone bioho, Misty Heba, a bioho, Colonac Heba, a bioho, have made pharmacy, and a Chris K. Heba, a house on a biohomo, a man now looking a year, Robert Momodiswa, a question, Monsi Sam, Yaton. Some fast ones to dose sanity. Na me pacho monso so a more drug source a hold on mo kofani ma mon kai earnest ointment ani awake na mon fa bi nkogu mustomu esansa man fo bisa papa aman fo so top papa na wo fa ani na asa sanity na adupa na ton eno kwai adupa na ton ho ti wo fa ani na asa awake natural capsule na earnest ointment edroni mi no pe ne bonya den fofofo na adwuma eyen so de eswani ne nsa okakire eya me na me di ho adanse me nim se ne tienti e di ho adanse chewo enti bo mo de na kokoto bi na wuto wi a me so ma me kasa anya tenti wana ba di adanse no na wadidi ama me ela ni ka tie fo nyina ho nyame aduma adase ne ye be se hia nyame hia papa me nua be mabila ena de yakọ enne seba industry for akache no ma wonsa ka nro ni bi na ebeboa o me so free juice ewe mekan for e de ama o me so free juice eboye pa ye juice a e de ye won nectar ice coffee ice tea glass bottle pet ena can enunti me pacho weekend the program na wo ye no serve me so free juice e wase na wudin beda omo mbeba no ano wo benya bi wo bia provisions supermarket mo friends 44 45 45 0208 44 45 45 sanso na action mosquito coil spray no eye kama coil no de ekum tontom emro wonum kum wonom na spray no so entefre ne ntatia emu ha wo mo wiawia bia no action mosquito spray ebeye wonum action osiakoto enterprise wedum pz 0208 ubenya bie to ho 0208 18 15 38 0208 1815 38 Dank Natural Health Danko Dank Mr. Gonorrhea hepatitis